Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nalpasin ti balay nga aramiden may maltaba kay. Kasano nga rudan day talakay. Di awan manen pagtrabahuam. Aguray manin ano adagayab. Anya nga tano ipadas tamat ti aglako iti barbecue, wenno fishball, kan agsari-sari istorta. Pangalahan ta ko may ti pagpuunan tangay. Adamat basit nga urnong talakay, mabalin mat siguro dayjay. Planuam nga rod no kasano bakit. Tano siya, awan ti amok no may papaniti kakastabanag. Ngam tulungan nakto Ay naw, uwan ngamin Agasawa ta nga rod, isorumbang lahang agtinulong ta. Agyaman naklakay. Sapay lakuma, taagbaligi ti plano ta. Iti kasta, saan ta nga agparikot no awan pakitang danan ta. An-anum taado akarnay, malta nakaw. Aglako kami kinilakay ko iti barbecue nanang. Umanugot nila kay Mau. Nigudupay ti kunayo nanang. Uray anya sideline kat okay laang kan kwa na. Saan nga ta mabaen? Ay nawaw, anya ko matipagbainan na nanang. Saan mi matatakawan ti ila ko mi? Madanagan naklaang. Taamangan no saan akayat nila kay mutikas ta plano, manakaw. Sakbay agim matangak iti ila ko mi, kat napagsaritaan minti maipapan iti dayta nanang. Suportaran nak ti asawa. Sapay la ko mga rod ta mapasamak dayta nga ibagbagam. Saan nga amin nga asawa kat suportaran dati plano dag iti misis da. Sa bali ni Gudo nanang, no para iti pagsayaatan ti pamilya mi, kat aramiden na ti kabailan na. Anyat aramidan, pari ko daw. Kas magaytamad pare Ruben. Madama nga ituntunok ti barbecue nga order da. Ay nawaw, ibagam atan ni bakit mo ti mangituno ka dagita. Awan mo't lang trabaho pare. Iso atulungak ni bakit ko. Kasangay ni kagawad buyit ita paray. Mapanta makisyat Sigurado nga adumanan ti pulutan itay. Pasensya kan pare ha. Gamusan ang mabalin ang sumurutakin ka. Apaanak ni bakit ko no kasta teramida. Ninay. Apay niya pare. Kabuting mo ni bakit mau. Sana kasta pare. Musakti si ka pare. Mapantaki daing. Ibatim na kita barbecue. Saan mo abagay ti kasta klase ti trabaho pare? Talaga sana mabalin pare. Okay. Hindi mo kaya di san lang. Ano usam naglaklako iti barbecue? Nyangin nga raw. Kat ni misis mo masursurok. Boy barbecue ka magagaya mo nita pare. Apay akas tati itsuraam si Kago daw. Ay ko. Okay aklaan, bakit? Nasakit ka di tinakam mo, itimbaga tigayam mo. Nangag ko aboy barbecue ko nanakang kakat. Ay nawa, anya ko matipagsakit ang tinakam ko, bakit? Legal mo, tiba naglaklako kiti barbecue. Naimbag mat ata kas tati kapanunutam lakay. Ustula ang dayta. Di ka agpa-apekto. Ngamin, saan mat nga isuda ti pagkamangam no agkasapulan ka? Podno launay tan ako nang bakit? Di ka agpa-impluensya kadagiti gagayam akas ken ni Ruben. Tano kas ti aramidam. Awan maipada ka kadakwada. Mawatak tiket mo sa bakit? Di ka matanagan. Tatakdirak timbakin kayo di. Tulungan ka nga agnegosyo. Uray birngasan dak iti boy barbecue. Tinapatag, matulungan ka. Awan ipagatang mo lakay. Awanan bakit? Tubay tungay. Saanan? Ay no, saanan bakit? Noad dati kwarta. Igatang bulatan iti karne nga ilako ta. Sayang mo't maharak pa ilahan ti pangikatangam. Okay. No kasta ti kunam. Sikapay nga ruti makaamo iti barbecue alako ta Ang mga numaladawak nga agawid. Tag-purchase akmat lang iti pang sari-sari store. Sige lang bakit?
Siya akong timakamu ko lagi ti barbecue ala ko ta. Kita ta mga nuumay manandya kumparim abad influence. Oray umay ditoy. Saan ka sumurot yung guwana bakit? Agla ko aklatan ta isubay. Agasam banday tanga ituntunom, gudo anak ko. Ato nga rod ti order dananang. Bestseller mo gayam ta barbecue alakaw. Ano, siyempre matananang. Naimas nga may hindi timpla ni bakit ko. May tuno ka di amin dagitaw. Una nang, dagasinto ka ni Manang Emily inton madamdama. Mala, tulungan ka nga rudang tapno na bibi. Ang mga nusan pa analpas si trabaho yu jay. Nakaluto ak matkit din. Si kaki di mo ti aginana Itay pa'y 12:00 ngagtuntuno ka. Isu lang, ngaminta mo ka maitulong kini bakit ko nanang. Kasta ati mayat anak ko. Ag tinulong kayo. Iti kasta ag progreso ti biagyaw. Di mo tultuladen ti aramid dagiti irresponsable a padre di pamilya dita. Adto yan ti asin agat-gatanga, Marisalen. Naimbag ka pa'y Marimalta. Mapagtalkan nila kayo mo. Ha? Isumat gayam ti para tuno kadagiti barbecue anak ko, Mare. Iso kanula ang ngamin ti ammo na maitulong na kanyak, Mare. No kastamat siguro nila kay ko, ay mayat ko ma. Sa balimat ngamin ti ugali nila kay mo, Mare. Naku nampay, Mare. No adda plano, katawaan na. Narigat nga ta ti maaddaan iti asawa akasta. Among kaday, tunggal lumabas nila kay mo, kat buy barbecue kung kunanakin nila kay ko. Ay nawaw, apay kanumata kasta. Kanayon na ngamin ang makita, anila kay ko ti mangituntuno kadagiti barbecue ala ko may Mare. Ha? Awan kit di tibain na amang ibagbaga iti kasta, Mare. Uyawan na pailaang nila kay mo, kat adayo adakkel ti maitultulong na ka. Talaga adakkel. Iso asa anak ang madagsanan unay. Taadda ni gudo akatulungak, Mare. Nangalaami ti barbecue. Ay nawaw, sa dino kumapay ngay, ginatang ko kada Mare Malta. No kasta? Lako gayam ni pari Gudo alias Boy Barbecue tinyawid mo. Boy barbecue mo't nasasawam din. Kan isumang, Boy Barbecue ni pari Gudo. Naimbag pa'y kit din ni Gudo taam mo na atulungan ni bakit na. Si Kangay. Kit no nagalas sakit kitaan. Na, si Kapay laang nga awan makukwarta na ti agarte-arte akasta. Amok ibagbagam lang day ta, takayat nakmuta paglakwang. Nungay isumat ti pagprogresuan ti biyagta. Dahil tati di mo ipapaarami kanyak sa lain. Tsak kaya taglako iti kumkumpurmyan na. Na, anyang arod ti kayat mo? Papakpakan ka laang kanyak? Basta, no plano matag negosyaw. Di mo nitulaw, itadyak mo lang kaya. Tsak ipalubo sa paglakon lang iti kumkumpurmay. Ay, pakpakawan, Ruben! Ni Ruben mo't dyan aparta kalimabas. Nakalala aw manon. Tunggal lumabas dito, ikat asaran na nila kay kunanang. Ay nawaw, apay kanumatakas jay. Kiispi nanang, kulang sa pansin. Naimbagkit di atasan at tutupan nila kay mo. Wen ata na bartek nanang, mapurwan lakit din o danugan nila kay ko. Ay kaasim at ti asawa na iti kastangar aramitan na. Siguradong aga padamanan kin Marisalin nanang. Uray asino mo't ano kastalaang ti asawa ay talaga ang mauma. Naimbaglaangan tanigudo tinakiasawaak nanang. Nigudo nga uray anya arakit kat aramiden na, tapnula ang matulungan na. Manmano at talaga ti kaskin ni Gudo anak ko. Iso anagasat ka at talaga. Nagadon ang materialize, paray. Para dahi tayo ti sari-sari store me, pare Ruben. No, kasta? Palawangin nyo ti sari-sari store yaw? Wan pare, tapno nawayamot la ang ti pangitunuan mi ti barbecue ala ko mi. Bagay mo magayam taglakon nga. Agasam nga 5 ataway ngaglaklako ka iti barbecue. Ay nawaw, kapilitan pare, tasan tayo umit ana iyanak abak nang. Sigang ay pare.
Sa din ti papanam. Iti ayan da pare Lupi. Apay jay. Kasangay ng itang. Saan ka nga imbitahan? Tamok mo't lang nga di mo kaya't timapan. Nga may, napatpatig din ka lagi ti barbecue alakaw paray. Anya. Mayapin, Mare. Limawa mo't basit to'y sari-sari store, yo. Basit laangan kat agbalin mo't a department store. Gapoday ta ititulong nila kay ko, Maray. No kasta abisi ak dito'y sari-sari store, kat nagagatmat nga mangituntuno kadagiti barbecue ala ko may. No diskarte ti pagsasaritaan, talagaan na diskarte nila kay mo, Mare. Ayun Maray. Aywang gayam. Nabartak manan ni pare Ruben anagawid itay, Maray. Sa dino tinagapon na dayjay. Ijay laod, Mare, napanakilamay. Always present mo't day ta pare Ruben Mapalamay, mapa-birthday, unuan niya pa nga okasyon, kat adda ka na yun. Tano sa dino ti ayan ti arak, isumit ni ayan na, Mare. Ay, umapalaklaunay kada kayo, Mare. De ipadas mo mat, ti ag negosyo, Maray. Rugyam matan, ti aglako iti kumpurmi iti balayo. Di bale, kat dalan mat ti tattao. Ay na, Mare, sigurado akatawaan nak nila kay kuno kasta ti aramida. Bayam ta agkatawa aging gaakay kayat na, Maray. Di mo ipalubos nga iso ti mangdadaal iti arapaap mo ang mapasaya at ti biyagyo, Maray. Nga lakit ni mo. Tanira sida salay. Di ka man agreklamo akasta. Bulbulong la ka na ayo lang. Di pa sidam ka niya. Makauma may. Anya nga ro ti maaramidak ngay, kat isulaang matyadda. Gumatang kamot ay tinahimas nga ipasaham ka niya. Ay nawaw, palagipan ka lang nga, Ruben. Awan ti impadulin mo a kwarta kanya. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Anyat ko lang. No saan mo pa'y abaliwan ti kasta nga aramid mo? Ay awan lat ang mukon. Talaga asaan nga agprogreso ti biyagta. Imay ka kadimanin dito tapno kantsawan nak pare. Ay nawaw. Sana kay maing tapno kantawan ka pare. Anya nga ro ti gagaram. Apay nga imay ka manin. Gumatak man iti barbecue alakaw. Sa dino manan ti paginuman nyo. Sang apulutan agatag pare. Pangrabyan mi kini bakakaw. Ay nawaw, itaman pa'y. Makauma magamin ti bulbulong nga kanayaw. Good boy ka nga ruda na. Insardeng mo, hindi pa naging inom mo, pare. Medyo pare. Maragsagan lakit din ni misis mo, nukas talaang, pare. An-anong tabulong ti sa baginatang mo bakit? Agluto ak iti suman. Ket no awan na saya at nga ibagam. Wano plano manen timang dismaya kanya. Pangaasim ta aguli magkalatan. Sana kas tabakit? An-anong ti suman nga ramidang. Natumot ti bulong ti sa bangin nyawit mo. Ilako ka. Ijay. Iti sangwanan ti balay barang gumatang dagiti lumabas. Ha? Matulungan ka nga rudan? Ha? Amom? Isuraw mo niya taramidak bakit? Tapos sa anak nga kamalay. Alaman nga rod. Sige, ugasam to'y planggana. Okay. Suman ken banana kyo ti iluto ta ita. Umay ko alaan ti order ko, Marisalen. Ay na, agyaman naklaunay, Mari Malta. Awan anyaman na, Mare. Sinuportaram ti barbecue ang negosyo mi kinila kay ko. Ita, panawan matan tapno bumawi kami kada kayo. Ha? Nalutong na ti suman bakit? Irwal ko katay. Saan pa'y lakay? Dagiti bananak yung ay. Ilutong pa'y amin. At dapay matkit di-display dito eh. Ni pare Ruben matay jay, Mare. Un Mare, mas daawak nga ro, tamasapa matin nga agririing. Aya, Un Mare, tultulungan na kunti asawa. Naakaran siguro iti kinagagat nila kay mo. Abirbir ngasan na iti boy barbecue. Sikaman ka naglakla ko, pare Ruben. Un paray. Tulungan man ni Maray. Nagaduti suman ala ako, ma. Dirngasan kan samot iti boy suman. Ha? Planong samot ti bumalas paray. Ay, talaga. Binirngasan lak iti boy barbecue. Unak laki din nung nalipata mo na dyan paray. San pa'y magayam?
Talaga saan pare? Ni bakit mo nga eh? Alag ko mati order ni bakit ko. Nag-text ka no kan Marisalin gayt. Bakal! Atan ni pare gutaw! Ayan ti order ni Mari Malta ditaw! Dayta nakasupot iti nalabaga lakay. Kuko namin ditaw! Wun, itad mo amin dayta. Paray, dito gayam. Pagyaman naklaw na ya. Oh, ito iti bayad mi. Inton maming santo manay. Nagimasain ba kay? Ay nawaw, siyempre ata siyang tinagluto. Sigurado, ang maibustin na po, yung kastoy lang ba kay? Sige lang lakay. Numaibos, di gumatang tamanin iti bagas. Among ba kay? Husto ka. Ha? Husto, di ka nahin mo nga iba ka nakiday. Ang progreso timbiyag ta, no agtinulong ta. Aywan siyempre agasawa ta. Naglagan tirik na ba kay? Ay na. Talaga analagaan no agtinulong ti agasawa. Kita kat adamot basit nagbaliwan ti biyag talakay. Ungaran ba kay? Oray kas kasanaw, kat adda pa kita ni ti panaglako ta, iti lasod ti may sa atawan. Una, iso nga ita, ikatumon ti agbain-bain. Aging gangad da customer, aglako talata. Saan mat kit di anak kababain ti aglako iti kumpurme. Ta saan mat anaggapo iti takaw dagiti ilaklako ta. Maawatak itan. No apay nga oray birangasak iti boy barbecue ni pare ko daw. Kat saan amaw upay? Tuloy-tuloy lakta ti panaglako na. Maawatak ko, bakit? Ay, nawaw! Kas agasawa, rebang nalaang asuportaran niyo ti plano ti tunggal maysa. Tano ag tinulong kan ag sinuporta kayo, sigurado ti panagbaligyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, makapabannog lakit diti kastoy. Kumusta nga iti naplayam at trabaho, Michelle anakaw? Kaasi ti Apo, naawatak mat nanang. Ay nawaw, naawat ka magkayam. Kahit tape anak kami suot ka nagaway. Makapabannog nga rod nanang. Ay nadi ka agsao akasta. Agyaman ka kidi tauray kaskasanaw kat naawat ka iti trabaho nga inaplayam. Kasla da kayat yu asawan nanang. Awan mo't kitday anak kaw. Awan ti kayat ko asawan. Siga kidi mo. Ninuwa nga'y, awan ka di plano na nga agaplay iti trabaho. Diyak amoy ti kapsat mo. Di mo makasarita na saya at tabisay. Anya ko mati pakakumkumikuman na, kat awan matrabaho na. Diyak manamaw. Bagbagaan nyo ngamin tapno saan aday ti agpaliwawang lang ti amu ng aramidon. Kumusta ngay, Beshi? Kumusta ti first day of work mo? Makapabannog mat gayam ti agtrabaho dito yan niya. Aywan talaga akas ta, Beshi. Nang runa pa ikat agdadamo ka. Ang mairwam kan tumot lang. Ay, nagrigatan ayat ti agsapol iti kwarta. Talaga ang narigat, Beshi. Ngam ti panunutan ta, kat legal kan nadalos ti trabaho ta. Wonen awan mat pagpilyan ta. Masapol mat nga agtrabaho, taawan mat idaduma anam namaan tayo, no di bagi tayo laeng. Naku nampay, Beshi. Ayun gayam, kumusta mo ti kabsat mo? Nag-apply ka di mo tan? Saan nga rod?
Jak amo no anya ti plano na dayjay para itibiyag na. Day tamot agpalpaliwawang tin into na rin na. Ay, day ta tinarigat, beshi. Mabambanog ti maysa. Ngam relax lang ti daduma. Ala, agkapi-kapay, Michelle anakaw. At dan samot kasapulan yun, nanang. Italaang man nga intimplaan dak iti kape. Ah, ay kwa, anak ko. Idiritso yulatan, nanang. Ang mga nun nagsweldo kayaon. Wan, nanang. Naala kunti umuna asweldo. Apay ka di? Mabalinti bumingay, anak ko. An-anwan nyo ti kwarta, nanang? At dala ko man napatig apangusarak. Anya nga ruday ti apangusaran nyo, kat numa ipapan iti abasto dito'y balay, kat siyak mat ti aggas-gastos. Ay nawaw, saan laeng met ati abasto tayo ti paggastusan dito'y balay. Mano aya ti kasapulan nyo? Ay, 3,000 kumano adda. Ay nawaw, nagdakkelan, nanang. Sangaribo lang ti maitid ko, taadumanan ti masapul abayadan. Awanan ti mabati kanyak no ikang kayo pa'y iti 3,000. Nakitak ti kwarta nga inyawat ni Manang Michelle kada kayo, nanang. Ay nawaw, di mo man paginteresan daya a kwarta si Kanowa. Ibingayan nakmat No kayat mo, di dumawat ka mo, kinimanang mo. Uray 500 laang. Na, sangaribo lang tinted ni manang mo kanya. Mabalin mo ta pagguduan ta dahi ta, nanang. Ay saan? Day tatijak ipalubos. Sangaribo lang arudan, makibingay ka pa'y laang mag. Ha? No kasapulam ti kwarta, idiret sumut akin ni manang mau. Sigurado nga isugal yung mutlang dahi ta kwarta. Sardengan nakman si Kanowa. No imbagak asaan, talaga asaan. Nakaimimot kayo mo, nanang. Ni nanang ngay, Aday yan ni kumari na. ay nawaw, anya man ang tikukuan na ijay? Anya kumapay. Makisugsugal manan Anya? Insugal na ti kwarta adinawat na kanya? Daka mo. Ay una yun. Intun kwen, maapak manan. Saysayangan na lang ti kwarta ang nagrigata. Aywan. Ikanak man mo titi kwarta manang. Inikam gami na nang iti kwarta. Siya. Awan apulos intud mo. Makitangdan ka nga min atap no ada kwartam. Uray 500 lang manang. Hay, una yan. Agsinsinublat kayo mat kininanang adumawdawat kanyak. Pangus-usaran nyo aya iti kwarta adaw-dawatan nyo. Katsyak mat ti aggas-gastos dito'y balay. Agtimpla kay latan ni ti kapiyo, angkal. Agyaba na, kanakan. Anya nga may ng tigagarayo, angkal. Agsapsapol ti karuba may, ititangdanan ng agtrabaho iti poultry farm na. Kahit Amangan ko nak no interesado ka kanakan. San mit unay nga dayo-day jay? Ay no, awan pa'y plano kong agtrabaho, angkal. Sayang mit day-day kanakan. Kas na ko nakitayin, awan pa'y plano kong agtrabaho, angkal. Sigurado ka? Adumad kit diti mabali na pagtrabawan dita, no kayat ko, angkal. Awan mit pa ka kumikumam. O na yun, angkal. Dagulit kayo, mat. Tapno matulungan mit laing ni manang mo Isu lang nga isu mit trabaho para ti pamilya. Kasano ngay langin magpamilya ba ni manang mo? Anya ti ginagara ni Uncle Orly. trabaho mo ti bagbaga na manang. Agkasapulan ka no ti karuba da, itagtrabaho iti poultry farm da. Ipadas mo kit di sayang mat. Diyak kayat. Ay nawaw. Iti anya aga po adi mo kayat kat awan mat trabahom. Ape, asaktibaon yungag-apply. Saan mo tada kayo ti marigatan no narigat ti trabaho ijay? Tapno matulungan na kumamat iti gastos dito'y balay. Agtrabaho ak nung nakasagana kaon. Diyak man kayo ti kasta manang. Diyak kayo ta pilpilitan dak. Kat, kasta nga rudan. Agsarut-sarut kayo kininanang. Di wala ang. Da kamen ti kasasadutan. Sikan ti kagagatan. Naibos man ang ti abastaw. Kasano daytan? Itay pa'y apasagid kayo apasagid di tananang. Una, tamasikura na nga raw. Apay ada kayo ti masiksikuran kat siyak mat ti aggastos. Ha? Siyak mat akanayon. Tadi yung mat kayat kanu at ti agtrabaho. Na, apay akastamot ta ti panagsasaom si ka, Michelle. Agising-singir kan samag. Ibagbagak la ang tipod no nanang.
Imbaga klaang ama ibibos ti abasta, kastamatan ti panagsasaam. Ti kanyak laeng kat aggagat kayo kuma, ta sa anak ang madagsanan unay nanang. Siyakmat nga minan ti amakan ina ti pamilya tayo. Natural, sikat da trabaho na. Sa anak to pa yan ang makapag-relax iti katratrabaho. No nabannog ka, di aginana ka. Saan akastada kami ti pagpupudutam, tunggal mabannog ka. Anya ti man ko ng beshi, sumurot ka iti outing, wano? Asino ti agbayad, Beshi? KKB kanumot, kanya-kanyang bayad. Ay, kunaklakit din no ilibre ni boss. Imbabawi naman. No kastangarot, sa anak pa'y asumurot, Beshi. Ay nawaw, apay kumangay. Saan mo't adakkel ti magastos tayo? Awanan kwartak, Beshi. Awanan, kaano lang idi nagsweldo tayo? Amumat. Siyak ti ama kan ina ti pamilyami, Beshi. Siyak ti aggasgastos iji balay. Ay, una yan. Dayta ti pudno. Tunggal agsweldo tayo, kat awan ti mabatbati kanyak, tanagadumat ti paggastusa. Anya nga tanong lumasin ka payla ang beshi. Pag naadak kumangay, Iti ayan ko. Pagguduan talaangan ti abang. Bayad ti silaw kan danum. Tapno masursuro mo't at ti pamilyam ti agtrabaho. Awan serbi ti kinagagat mo, no sadot ti kabalay mo. Nay, agim impaki kan samag. wen nanang, ag naadak pa'y lang iti ayan ti gayem ko. Ay nawaw, at dangarod to'y balay apag naadan tayo. Panagkunak kat may mayat no ije ti pag naadak nanang. May mayat no lumasinat. Ay unay kan, agdisdesisyon ka man asiksikan. Ag desisyon akmet para iti bagik nanang. Agpudno ka man kanyak. Lislis siyam samot ti responsibilidad mo iti daytoy abalay. Saan akasta nanang? Nabanugak laeng asyak akanayon. Ay, awan ser-serbim nga inanak. Ale, aglisi ka dito. Tasya kun ti mga sikaso kadag iti gamit mo. Nanang, papanan ka no da dyan, Michelle? Tsaka mo itinalaing akabsat mo. Ay nawaw, kastalatan. Pumampano no kaano akay ket na. Bayam ano day tati pagragsakan na. Saan ta napakibiyangan? Una yun da dyan tao. Amo ka, pimanaw, talislis siya no ti responsibilidad na iti da ito'y abalay. Katun mo, nakadkadlaw. Saan pa lang abimak nang, nangaton ti purwana. Awanlat amok iti kasta klase ti tao. Ha? Adan to aldaw day dya ang Michelle kunak tumag. No agrigat da ita, siguradong agsublin tumot lang dito balay nanang. Para makita. Saan magaya man adito'y balayo ti pagnanaydan ni Michelle? Pimanaw, tinalaing akanakam kabagays. Yamagan men, wag lablabas kay nga men. Talaga lang alislis yan na ti responsibilidad na iti daytoy abalay. Saan mo't siguro pumanaw no awan na dagsan na makagapaw? Para makita. Yes, makita nga men kat iso lang ay iso tigtrip-tripaw. Iso ti amakin inayo iti da iti apagtengan. Wala, ta responsibilidad na garaw. Saan kami namabalin nga iso lang nga kanayon ti mababandaw? Tulungan nyo man kami akin inuwa. Napigsa kayo ba yung mga trabaho? Anyat ar-aramiden nyo dito'y sentro, uncle. Dala imay ko ginatang anakan. Ah, ayun gayam. Kumusta matanda nanang kanti kapsat ko ijay? Napanak kita yan day tinapalabas sa bulan. It madlaw nga dalat to sakit tinakamdakin ka. Panagkunayo, uncle. Husto laang kaditikas to yung inaramid ko? No para kanya, gusto lang. Tapno aggagat met ti inakin kapsat mo. Saan ka tati swildom tinamnamaan da? Agyaman naklaunay, uncle. Saan da pa yung maamiris ita? Tagura ti marikrik natakin ka. Ngam addan to kanakan. Sapay la kumangarud tama pasamak day ta, uncle. Sapay la kumata makaamiris dametten. Oh, mayat ti isam mo ita, Beshi. Wen ata oray kaskasano kat adametten mabatbati iti sweldo. Siyempre, mata.
Tapno adda serbi nang agtrab-trabaho ka. No idi kat awan mapatbati, saanan ita, beshi. Husto tapno addamat pakakitaan nang agtrab-trabaho ka. Ayun gayam, saan da ka kadi akin nun kontak ti pamilya? Awan mo ti text da. Uray pa kumusta laang kumano iso, ngam awan mo. Naimbag man, ta saan ka unay nga apektado, beshi? Siyempre, nasakit itiriknak, ngam anyay nga rod. No kaguradak, awan maaramidak. Kas kadakwada, tao akla ang mat amabanban no. Nanang, naibos man ang tibagas. Hay, hun nga raw. Kanya nga ramidan ta. Agtrabaho ta na. Awan mo't namnamaan ta. Ni manang mau, awanan bibiyang na kadata. Nasakit tinakam ng aging gayta, nanang. Oray mang ipaw itla kumano iso, ngangam awan mo. Uston sa mo, tinaibaga na Uncle Orly, nanang. Patpatsyamot ni uncle mo. Nauman sa mo, at talaga ni manangan. Malawunan, basultan. Agsapul ta nga rudan iti pagtrabahuan ta. Iti kasta, saan nga agriri ti kapsat mo? Manang Cordapia, sa dino ti papanap? Makitang danak man kin ni maribit say kabagays. Ano kasta, dami gaya mong trabaho. Kapilitan na, saan mo't amabalay nga urayon mi amatay kami iti bisayn. Ginawa nga'y, adamot yung trabaho na. Wen, makipurpurdiya mo't iti garden ti gayim na. Dahil tatimayat sigurado maragsakan ni Michelle no maamuan na nga da trabaho yun. Awan to pa'y bibiyang nakadakamay. Hindi nga awan. Kahit no kumustahin da kayo, hindi nasabat ko dyan sintraw. Aya, Wen, saan da kayo mo ta ginura kay? Nasakit lang tinakam na. Dahil sumit tayong tinamnamaan niyaw. Di umutin amo at tulungan. Nakitsenda kay magayam, nanang. ayun. Naalak nga minan titangdan ka. Iso napanunot ko man ti makitsenda. At damagayam ang trabaho yo. Wan, ano sak ti makitang tangdan iti gayam ka. Tanapig sa akpay mo. Naimbag man, tada pagtrabahuan nyo. Tikapsat ko ngay mat. Makitang tangdan mo't iti gayam na. Agpasyarak to iti ayan nyo no sa anak abisi, nanang. Ayun open mo't ti balay ka para kin ka anak ka. Kanya mo tinsangpot mo, manang. Nakadagdag say. Para kada kayo kininanang. At dapay mo't abastume. Inayon nyo italaang manan nga ikan kayo. At damot yung trabaho mi kininanang, manang. Saanin ang masapo lamang tid ka? Day, anda ka magaya man, Michelle anak ka. Kasangsangpet ko laang, nanang. Alaag tugaw ka. Anya day tayong sangput mo. Abastuta ka no, nanang. Ay nawaw, di kalata ko man gimatang. Amangan no mairwam kami manun. Ay, day tati diyo ipalubos, nanang. Mun ka day, kun kunat lang day jay anak ko. Manang, agkape tayo pa Ay mabiit lang, tairwar ko tinailing tasa ba. Isaw ti pagsasangwan tayaw. Sigurado nga agmalmalam ti panagsasarita tayaw. Taitalaang manun anak kumpleto tayaw. Ay, nawaw! Daytan di pagsasao ako, nana, numapno ti salup aglupyas. Amin abanag adda pagpatinggaan na. Isu akas maysa a miyembro ti pamilya, ipakita tayo nga ro ti panagayat tayo iti tunggal maysa. Babaan iti panagtitinulong tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Happy anniversary, Joanna. Regalok para ganga. Ay nawaw, anyang ideta, Diego. Shoulder bag, ah. Isutikat mo ang regalo ken kasan ka di? Apay ngay akas to eh. Di mo ka di magustuhan? Saglalakan samot dayto abag. Nasurok at 2,000 dayta. Ay nawaw, awanan ti sabali. Sigurado ka aday to iti regalong kanya. Wen, siyak tinang pili iti dayta bag. Una yan, Diego. At damat negosyong. Apay akas to'y pailaang mati ginatang mo. Ha? Jay kumamot nang nginabasit ah. Kukam dayto abag. Apa nga isubling kanya? Kukwamon, saan akas tatibag akayat ko, period. Saan anasaya at tikas di apanagsa sa itinobyo anak ko? Asino mo't ngay ti saan amaasar no kasjay laang nanang. At da negosyo na, sa ita, kasjay abag ti regalo na kanya. Anya? Saan amabalin ti kasjay kanyak nanang. Saan ka man anaarte? Ta saan tayo abaknang? Sa anak-anak ki relasyon iti dayjay a Diego, tapno agan anos nanang. Ay nawaw, gaputa da negosyo na. Ti kayat mo mo't nanginaunay mati regalo na kang ka. Natural! Nobya nak, iso arumbang laang agastusan nak nanang. Diyak amo kang ka. Agpa-importante ka launay mo't. Kasano laangan ngay no agasawa kami. Amangan mat no imutan nak to. Ha? Itapay laang ngamin kat makadlawa kon. Anya nga ron ti planom? No kastamot laang titratong kanya, nasaysaya at no agwin na swastalatan, Diego. Nagsasaw ka? Asla sa anak ka na saya at anobyo ah. Katuan mat, nagado a pagkurkurangam. Okay, no kastati ko nam. Agwin na swastan. Diwan! Sana sikat ti babae ang may kari para kanya. Ang mga no sikat ti maasawa kat agsubli aktumanan iti kinapobrek. Oh, makitam dayta. Itapay laang kat agririkan. Ibagbagak lang ti pudno. High maintenance ka na unay ngamin. Oray no saan kayo mo't abaknang. Ay nawaw, talaga laang kit di nga imot ka ah. Para makita ah, no addamam amom anapimpintas ngam iti siya. Nagado a babae dita. Agsapulak iti babae nga amuna ti mang apresyar. Agpakada ko, nana. Panagkunak at mauti dahi ito'y na panagkikita tayo. Nagwin na suwas kami iti anak yo. Pasensya ka na, Diego. Awan ti rumbang nga ikitawan niyo ti pamakawan. Tasan ada kayo ta ti parikot, nana. Uray anya a klase ti pamagbaga ti aramida. Di nakipangag ti anak ko. Mawatan kayo, nana. Ni Joanna ti ayan ti parikot. Amo na mo't asaan kami abaknang. Ngam no apay akas jay payla ang ti ugalyen na. No agsasao kunamlan asino mo't. Oray siyak, nana. Jakmat maawatan. Barang makasapul iti lalaki ang makaanos ken kuana ah. Wan ano adapay, ngam no awanan, agbaaklatan. Nagwin na sauce kay magayam ka ni Diego. Ay nawaw, outdated ka mat friend. Idi pa'y napalabas abulan nga awan kami ah. Apay mo't ngay. Una, tamadi mo titrato na kanya. Imutan nakit din. Kasanumot ang naibagam ti kasta. Bak nang ni Diego, adda negosyo na. Ngam among ka di, idi anniversary me. Tay saglala ka abagla ang tinregalo na kanya. Anya abag mo day tangay. Apay asakitem launay mo. Bag a 2,000 plus la ang tigatad na. Ay nawaw. No para kada tayo ang marigrigat, dakkel agat at ti 2,000 friend. No ni Diego, barya la ang day tatabak ng kit nga rod. Anya nga road ti kayat mo nga irigalo na kung kangay, balitok abag. Tabak ng nga rod. No ay ayatom ti may sa atao, itid mo amin akayat ken kasapulan na. Ay nawaw, maditi kasta ka panunutam. Saan aga putabak ng gitao kat dawatam meten iti dakkel. Bumangkrap kamat iti negosyo.
At ako matikayat ko pagdatunan nanang. Asino mo't ngay dayta, randay. Ni Joanna ang kalugaran tayaw. Ay nawaw, nagado a babae dita. Ni Joanna ti kursunada. Kat no agdinamag dito'y lugar tayo, high maintenance da ya babae. Demanding kanupay. Iso anakiwin na swas itibak ng anubyo na. Hindi pa man napalabas ang taon day dyan nanang. Agpanunot ka pa'y man anaimbag anak kaw. Anyat amu tayaw. Ang mga nusan kayam apudno ti sayang gusang. Mala, adakan ka Bak nang tupay kat nag-surrender kan kwa na. Si kantulakit din, amamirmiraot laang randa Nakapustura ka, Mart, anak ko. At the date ko itananang, Ay nawaw, asino ti kadit maw? ni Randy ang kalugaran tayo. Ni Randy ko nam? Una nang, uray pobre, no kabailan na nga ipaay dagiti kayat ko, mayat latang. Agtrabaho ka nga atap no ada igatang mo iti gamit maw. Saan kahit makirelasyon ka tapno ada timangtad iti masapsapol maw. Ninanang mat, iti kastoy ang kinapintas ka. Ipalagip ko manan saan tayo abak nang? Isu adi ka at kasta-kasta, Joanna. Day tangarod, nanang, saan tayo abak nang? Isungarod nga ibirbiro ko. Anya? Ay nawaw, anya ti aramiden ta dito igit ti kalsada, Randy. Ilibre ka iti fishbowl. Anya? Anya ti kat mau. Fishbowl, kikiam, iskidbowl. Agpili ka. Kasi akong ti makamong agbayan. Ay oo na yan. Di nakpay mat salud-suden no kayat ko ti umay ditoy. Ti ko nam kat agdate. Isungaro nga may taditaw. Ay pakpakawan. Saan akas to'y aklase ti date ti kayat ko? Ha? Nag-jeep mat. Naimas ti susda ditaw. Di mo pa'y siguro naramanan iso akasta. Ha? Makamu ka man langan. Agawid akon. Ay, mabitlaan, Joanna. Tapno'y bagakan ka, Rande. Sa anak asin-sinan a babae. Iti disente kumamit a restaurant at ipangipanam kanya. Kumusta ti daytyaw, anak kaw? Amo kong teramida kintom sumarunaw, nana. Adda ka dida kasana pasamak. Awan magkiday. Apay nga raod anay bagam nga amom ti aramidam inton sumarunaw. Talagang amo kaon. Masapul medyo dakkel ti pakit manay kinton agdit kami manang. Apay, napanagnakam ka diti sayang gusang a high maintenance da a babae. San pa'y magkidinanang? Hindi na kano kayat nga itiigit ti kalsada ti pagditan na Ay di ka man nagbalin abul sa krande. Senyalis daytan. Maditimod mo ita Kasanumit ngamin. Makapasar da Rande. Apay ni Randy? Ag-date taman mat ko na kanya. Idi kwan, iti igit ti kalsada gayam ti pag-datean me. Ha? Iti ayan, dagiti aglaklako iti fishball. Kat, anya ko mati isyo di tangay. Naimas nga tatisos da ijay. Ha? Makasigurado ka pa'y anadalos tilako da. Sa anak ang may bagay iti kasya alugaran niya. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla saan ka naggapo iti rigat Dakas nga rod, no kayat kumati ag-level up, friend. Nangatulaunay mati standard mo, friend. Agtrabaho kakit day tapno ag-level up matan ti panagbiagyaw. Saan kat ati standard mo laang iti lalaki ti ag-level up? Na, panagkunam ka di kat makatulong ti kastangay bagbagam. Real talk laang, friend. Si kakit di mo. Muna yan, Randy. Di mo ka di kayat timangan iti da ito ang restaurant? Ay, agawid aklaktan. Ay nawaw, kasangsang putalaang. Sayang matiplete ta, ano saan tamangan? Grabe ka mat. At dati pagbayad ko. No kastoy lang gayam ti kapakilam. Di mo namnamaan nga aklonan ka. Aray ko, nagsakit matikas ta pa nagsasaong kanya. Ha? Ibagbagak lang ang tipod no. Saan ka apasok iti standard ko? Okay, Agawid tan. no kahit mo tagawid, umuna ka langang. Anya? Urayag tinorder ko amakan. Ta nagrigatak ti kwartang imbayad ko di ay dan. No di mo kahit timangan. I-take out ko lang tan, di pala ko maging ka.
Makan para kada kayo, nanang. Nangalamat ngay iti daytaran day. Ginatang ko. Kanin mi kumakin ni Joanna. Hindi na mo't kayat. Iso nga intik out kulatan ang. Kag inaklon na kamutla ang dayjay ajuana. Diakon kayat, nanang. Nay, anya ti kayat mo asawang. Kabut-buting magayam. Nakabut-buting pa yung malalyang. Ay, lawlawag ang mata anak ko. Anya ti nakabutbutang. Nakabut-buting tagbalin anubyo na, nanang. Bumangkrap man. Saan ba tayo nga umumay ni Randy dito'y balay, anak ko? Apay pailaan ngamin nga umay. Awan mo't ti makagaputap no umay dayja at tao dito'y nanang. Kunak man no agdat-daton kang ka. Saanin, nanang? Binasted ko na. Ay nawaw, apay Mike. Apay, kaya't yo amanugangan ti kasjay. Nagagat mo ni Randy, nasingpat pa'y. Ay, agriga takto no dayja ti pakiasawaak nanang. Awan mo't gayam kwarta na. Ada yung akin ni Diego nga ex ko. Talagang aglablabos kan, Joanna. Ni, anya ti aramidom dito'y balay, Randy? Kaya't kala makita, Erika. Ang mga nuguraan nak ni Joanna no maamuan na asar-sarungkaran nak. Apay kumaguraan na ka. Kat binastid na kamag. Kan may isa, nabayagan day jay. Tawagan tinapanabas. No kayat mo ti makabalas iti gayem ko. Pangasim, tadinak iraman. Nadalos intensyon ko kan ka, Erika. Talagang agayatak kang ka. Diyak kayat aguraan nak ti gayem ko. Awan ti bibiyang ni Joanna kanya. Ngamin pobreak. Bak nang ti kayat na day jay. Tahay maintenance mo day jay agayim mo. No pudno anadalos ti intensyon mo. Panaknakam nga rod. Di ka matanagan. Takdirak no anyaman ti imbaga. Anya aramidin ni Randy dito'y balay yo. Ay, kwa, friend. Di mo ibaga nga da relasyon nyo, friend. Ah, ay, kwa. Husto ka, friend. Saan mutkit di ani Randy ti type mo? Saan ka, day? Kasi ang klase ti lalaki mo't gayam ti kayat mo. Nasingpet ka nagagat mo ni Randy. Sa bagay, agbagay kayo mo't kit di. Pudno? Sobra, agbagay kayo launay. Ni, apay nga rod akas ti katawam ngay. Kaslada mo kayat mo asawan. Awan mo't kit di, friend. Kayat ko lang tiyag katawa. Ni mo't gayam Randy tinobyo ni Erika nanang. Kat iso mo nga men. No kasta, amo yon? Amok ah. Apay mo't adiyo impakpaka mo kanyak ngay. Ay nawaw. Masapol ka di pay nga ipakaamok keng ka. Awan ti bibiyang mo kiniranday. Saan ka day? Ninanang mo. Pahay maintenance kan tumo nga men. Espesyal kan na nga tuunay ti panagkitam iti bagay. Iso nga uray baknang kat ag-surrender keng ka. Anya ti ko namranday. Plano mi kin ni Erika ti agkasar, nanang. No kasta nga raw, mang taraken akon iti baboy, tapno saan nga isupay apaggastusan niya. O, nanang. Tapno makatipid tayo. Naimbaglaangan at ni Erika tinapili manakaw. Ha? Api ni Erika, nanang. Wen ta simple a babae, kun nasingpet. Saan akaskin ni Joanna a feeling special launay. Demanding kun matapobre pay. Ay, pagyamanak iti Diyos. Tanailisi ka iti kasjay a klase ti babae. Duwat ti anak mo, ngam sexy kan blooming kalatamot, friend. Wen ata sa andakmat nga is-istrisa ni Randy. Ah? Nakasingsingpet ni Randy si ka. Nagagatpay. Uray adda trabaho na kat matulungan na nga agluto kan aglaba. Ay, Wen, naimbaglaangan ata binasted mo ide. saan matlaang nga iso ti type ko? Ne, apay nga rod akaslapi kita isem mo ngay. Saan nga iso ti type ko kunam? Ngam kasla deep inside kat masaksaktan ka. Ah, ay sana,
Iti anya aga po ang masaktanak. Ay sana pulos. Apay akas dati et suraam. Nasabat ko ni Erika di tadalan itay nanang. Kahit Numalaglagip ko tinapalabas mi kin ni Randy. Masaksakit anak. napalabas mo't asasawam mo't. Binastad mong tupay ni Randiday. Basta, sabali ti marikrik nakita nanang. Kita ata dua lalaki mo't tanti sinayang mau. Kumusta nga tamot tan ni Diego? Kano nang asawa mo't tan. Nakadamagan niyo mo't nanang. Nakita iti Facebook na ah. Friend ko pa'y laang iti Facebook, isong amaw. Awan nga roden ah. No ada nga minti agdaton kang ka, ibabambas ti standard mo. Di ka agbalin nga agraraman, ta saan ka baknang. Ay nawaw! Ditay kumaagarapaap iti na nga tuunay. Ngamin, narigat ti mapaay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umay ni pilang dito'y shop inton madamdama. Isurom dagiti rumbang aramiden na Maris. Wen, madam. Noan niya ti trabaho ni Carol, iso ti aramiden na. Wen, madam. Siyak ti makaam mo amang isuro keng kuana. Ibagam tagaramat iti money detector. Amangan no dati bayad da apeke, kat di na masiputan. Awan pagdanagan nyo, taaramidak ti amin akabailak para iti negosyo yo, madam. Dayta kat ti kayat ko kan ka, mapagtalkan ka talaga. Ay nawaw, sigud mat, madam. Nabayag maten nga empleyado dak. No kasta ka na yun. Nayunak manen ti sweldo minto numayatawan. Day tati kayat ko, madam. Sa anak mo't ket di nga imot no kwarta ti saritaan. Tinapatagan niya kat amom ter aramidam. Agyaman aklaunay, madam. Agsubli ak nga ruden iti counter, tanay. Adamanan customer tayo. No adda ti customer, di mo liplipatan ti umisam pilang. Ah? Nakita ka na kami suot ka itay, kabayatan ti panagsari tayo iti customer tayo. Ay, kwa. Pasensya kan Nalipatak mo't ngagpaiso. Ay nawaw, saan ang mabalin analipatam? Saanin ang maulit? Adda ti money detector di ta drawer mo Iso ti aramatam tapno makasigurado ka asaan apiki ti ibaybayad da kang ka. Wan. Adda pa'y may saan adlaw ko kang ka. Anya day tamaris. Nakabunbuntog kang agungunay. Ay, pasensya kayo Sa anak laang ngamin nairwam. Maikadwang aldaw ko laang matita. Ay nawaw, saan arason day tapi lang? O sige, inton sumaruno, amukon ti aramida. Rumbang laang, no makita ni Madam ti kasta a performance mo, amangan no panunutan na adi ka insuro, uray kanayon mat nga ibagbagak dagiti rumbang aramida. Pilang, kumusta ti trabaho? Okay lang, matatang. Ay nawaw, okay lang ko ram. Ngam na kami suot, kamot ang nag-awid. Saan mat anarigat unay ti trabaho? Nga medyo marigata naklat tatang. Apay mag. Nakaung-ung ngamin jay katrabaho ak tatang. Kasla iso ti bus.
Ang mga nukamalingam inter aramida, ma. Saan amaliklikan, tatang? Amoy umat. First time ko tikas di at trabaho. Iso ama ikawa akmat basit. Ano samlatan anak kau? Bareng masurusurum adagaw. Wan, tatang, ituloy ko lat na tinarugyak. Narigat nga tati agaplay. Hello? Si kapay laang timang ilukat iti shop, wan. Si Kangay. Maladawak asumrak ita. Ni, asino ngay ti kadwak ijay? Sapay on travel ni Ma'am Nerissa. Ay nawaw, insurok matan dagiti rumbang aramidam. Ang Kapaalam day tapi lang. kasanungay no agkamaliak ijay. Kapaalam day ta ko na lang arudan. Jay ko si kapay laang timang itime en kanyak. Di bale, kat saan mo't akasapulan ti fingerprint dita. Anya nga oras ngay nga umay ka. Jak pa'y sigurado. Basta umunakan. Sayang mo't ti malakwan ta kuma, numaladaw ta adwa. Sige nga, Rod. Nakabutbuteng gamit bakit? Ay nawaw, anya ka diti parikot, Cesar. Alas 9 ni tagsapa. Kut, anya kumaita no alas 9 iti agsapa. Saan mo mat a day off ita? Anya launa ti pagdandanagam, kat tinawagak mat ni pilang itay. Anya? Ni pilang payla ang timang itime in kanyak. Di bale, kat saan mo't akasapulan ti fingerprint ijay. Mabalin ay amot ti kasjay. I-time inan na ka, kat awan ka mat ijay. Mabalin ano siyak. Delikado ti kastangar aramidam bakit? Kasano no maamuan ti busyaw? Awan mo't ni Ma'am Nerissa, trouble day jay. Di na maamuan no saan nga agpulong day jay apilang. Kita, ang mga nuday tamanan ti pakaikatam iti trabahom. Kumusta ti trabaho yo, Maris? Okay laang madam, da kayo ngay, kumusta ti travel yo? Na-enjoy mi mat? Aywan ni pilangay. Kumusta mo ti trabaho na? Okay laang madam, amuna mo't ti aramiden na. Nalakamot gayam ang masurwan na di apilang. Wen madam, nagagatpay. No kasta nga rod, isulatan ti kadwam ngagtrabaho dito'y a branch. Saan ako ngagbirok iti sabali? Takas na ko nam, kat nagagatmat. Wen madam, saan laang ang nagagat? Nalakapay akasarsarita. Umay kapay man ditoy. Apay ka di. Si kapay laang timang i-display ka dagitoy. I-display amin Ay nawaw, saan pa'y analpastar aramido? Ituloy mulatan madamdama. Masapul nga i-display daytoy, ta iso tibilin ni madam. Trabahom dayta, saan ka di? Ay nawaw. Apay akastamat ti panagsasaong kanyak. Saan ka day at tibilin ni madam kat agtinulong ta? No awan mat ngamin ni Ma'am, katsyak akanayon ti agungunay. Kagagangay na Training mo laangan dayta. Anya? Di ka nagreklamo. Umay kakit ditap numalpasan. Itaman pa di ka nagreklamo bakit? Wen tana-enjoy ko ti trabahok ita. Sa anak mabannog no kasdi akanayon. Anya? Ay, naimbaglangan taday di apilang ti pinili ni Ma'am makadwak iti day di branch. Adlan samot kalukwan ngar aramidam. Kalukwan mo't nga ibagbagam si ka, Cesar. Wano? Ipaspasan ti trabaho mo kinipilang. Iso adi ka mabambanog. Ditan pagsaritaan ti maipapan iti trabahok. Tinapatag kat agsusweldo aklat ta. Ay, makabannog tatang. Kasta talaga tagtrabaho anak ko. Ad dapay ang makabannog, takas jay mo ti katrabahuan. Ay nawaw, apay ti katrabahwam. Ipasa namat ngamin ti trabaho na kanyak tatang. Anya? Day tatipod no tatang. Ay nawaw, iba gamit ti busyo Saan mo ta mabalin na sikat ti mga ramid iti trabaho na, tagdamo ti trabahom. Close dalaunay ngamin kan Ma'am Nerissa tatang. Kasta nga ruday, agan anos kalatan. Nakabutbuteng ti agsao tatang. Amangan no isupay ti pakaikatak. Sapay lang kumaata makita ni Madam ti kasdingar aramiden na. Baon a baon, intun kwan ag cellphone. Sa anak nga umay dito'y shop inton bigat, tadaman lakad kon. Da kayo pa'y lang ti makamu iti shop ko pilang.
Ay, uwan, madam. Manungal daw yu ijay, madam. Talungal daw. Ay, nawaw. Mabayagan kay magayam ijay, madam. Mabit lang day chay. No talungal daw nga awan ni ma'am. Kaya't asawan day ta. Talungal daw manin nga ibabaunak day di a babae. Oh, napauli makamat pilang. Ada ka di parikot? Ay, kwa, madam. Awan mo't di. Kaslada kayat mo nga iba ka. At to yan, timpagatang mo nga ice cream, madam. Magala kay ti saggay sayo kin ni pilang. Agmerienda kayo pay. Agyaman kam launay, madam. Nasaya at mat, ta sinong batam titawag ko pilang. Itay pa'y ataw tawagan ka, ngam no apay adi mo matsungbatan. Busy ak dito'y shop. Anya nga oras nga umay kaya. Paumayon, itay inan nakpay man dita. Manan? Ay nawaw, agrekreklamo ka? Paumaya kun kuna lang arudan. Paumayan ko nam. Ngam sigurado amalum tumanan nga da ka dito'y. Apay, di mon kabailan ti trabaho dita? Marigata nak nga rod. Nang runa no agigidan dagiti customer. Amok arason mo manan dayta. Saan mo't anarigat ti aglakaw? Unangam. Basta aramidem latan ti imbagak. Aywan gayam. Sigurado nga awan ti customer iti kastoy nga oras. Aramidem pa'y man di report nga adda di talamisaan ko. Ituloy mo pa'y laeng takasapulan ni Madam Dayjay. Ni, jak mo ti agaramid iti report. Trabahom day ta, saan ka day? Ay nawaw. Anya ti imbaga ni Madam Aya. Agtinulong ta saan ka day? Apay nga agrekreklamo ka matan. Day off mo. Inton Sabado pay. Apay nga rot adi ka simrag. Inton malamlaangan. Nay, sayang mo timay sa aldaw. Apay kumasayang kat agswildo aklat tamot. Kasano ko mga agsweldo ka kat di ka mo't nagtrabaho. Adayamot kasta. Kada ah. Agure ka. Inpasam sa amot iti katrabahom ti trabahom ijay. Ka-training na mulaangan ah. Ay awan mo, bakit? Sipod adda ni pilang kat kasla si kamot ang tibos no agsasao ka. Saan adakas ti agarapaap? Day tanto ti pakaisagmakam kunaktumag. Mangri ka pa kung marais. Apay nga italaang ngay may ka. Agpudno ka man kanyak pilang. In time inan nakadewin now. Aywan, nalipatak mo tan. Ay nawaw. Imbagak makang ka. Nalipatak nga raw, gapo iti kinaado ti trabaho. Nalipatak mo tan tibilin mo. Di awanan gayam ti swilduak itangal daw. Apay ko mga sweldo ka, kat saan ka mat nagtrabaho. Laglagi pa maasyak ti makagapaw no apay anakastruk ka ditoy. Tinulungan ka kin madam. Iswa ka ba alak ti mangipaikat kang kano kayat ko. Ang mga no agraman report nga paramid ko kat di mo inaramid. Talaga saan ah? Jak nga rod ang muno kasano. Ay nawaw. Iyawid mo, taramidom iti balayaw. Training mo mulaangan dayta, isu adikan agar ti artay. Rabi nakaraing ka pa'y laang anak ko. Saan pa'y analpas to'y report nga inpaaramid ni Maris Kanyak, tatang? Ay nawaw, inparamid naman nun ti trabaho na king ka. Tatang. Hindi pa'y mo ngamin ngay bagbagaking ka nga gipulong kay ti busyaw. Saan mo na mabalin ti kasta? Si kakit din ti mga ramid iti trabaho na kuma. Last day to yan, tatang. No ipasa naman ng titrabaho na kanya. Agpulong akon kun madam. Rumbang laang Saan mo na mabalin asika ti mga ramid iti trabaho na? Tagpada kayo mo ngagsusil daw. Awan manen. Sulok manen tagtrabaho dito eh. Imay laang nag-time in. Idikwan. Pimanaw manan. Apaw. Kumusta kayon, pilang? Madam? Ay nawaw. Apay akas tatitsuram. Kasla naklaat ka nakakita kanya ka. Ay, ti kunayo kat talo nga aldaw nga awan kayo, madam. Inton bigat kumapay nga gawid kayo. Kasi ti apo, nalpas mo't adagos tilakad mi. Ni Maris? Ay, awan ni Maris dito'y, madam. Kat no nakita ka naka-time in. Kinapudno na, may laang nag-time in itay, madam. Kalpasan na, pimanaw mo dun. Anya,
Isumit ti aramid na, madam. Siyak pa yun ti mga aramid iti trabaho na. Taipasa na met kanyak tunggal awan kayo. Ah, ay naglukon. Jak magustuhan ti kasjay ngay naramid mo, Maris. Ikanak kumapay iti may sa agundaway, madam. Suswelduan ka. Ngam kastamot gayam tar arabidam tunggal awanak dito eh. Saanin a maulit, madam? Talaga asaanan, tay tamot lang, ikatan kan. Kaasyan na kuma, madam. Awan amok a pagtrabahwak. Dakal ti panagtalagkukan ka. Saan ko pa yan nga i-review ti CCTV? Tanagtalaka ka nga rodkan ka. Amom dayta, ngam anya tinaramid mo. Madam. Itad kon ti maudi asweltom. Tapno malpasan ti saritaan. Saan ka maikat na awan tinadagsin na makagapo, Maris? No daddumak at maladla daw kamot ngamin nga agrubat. Di mo pa'y aramidan ang nasaya ti trabaho mo eh. Dayjay apilang ti makagapula kay. Ay nawaw, agpabasol ka pa'y laang. Una tapod numot. Amangan no sinubraan na ti istorya na kini madam. Basol mo kit di ah. Awan ti mayat amang sweldo iti tao asadot, bakit? Iso nga ro daw susweldoan da ka, tapno agtrabaho ka. Hay na, umistress. No amok la akas ti mapasamak. Inununa ak kumanday di apilang tauray iso ti naikat. Oh, narabuyang kabut ang nagaway, anak ko. Nag-overtime kami kan ni Madam Nerissa, tatang. Inikat na ngamin ng di kadwak. Jay katrabawam abaon-abaon. Wan, tatang. Ay nawaw. Good news nga ron ano kasta. Kasla makonsensya ak, tatang. Apay ko mama konsensya ka kaya. Hey, Jackman amo, tatang. Basta makarik na ak iti konsensya. Ay naanak ka. Nuawan ti basol mo. Awan makagabaw. Tapno makonsensya ka. Si kamod laang tinangibaga at tinararamidan di trabaho na. Kat no inikat man ti busyaw. Basol labot kanday ta. Sa dino tinagapam? Iti shop ni Madam Nerissa. Ay nawaw. Anya tinaramid mo jay. Inikat na kalangaruday. At damot tan inala na akasukat ko. Anya kumaitano at dati kasukat mo. Ay, nagsakit itirik na lakay. Na, apay ko maamasaktan ka. Kat si kamot tinangaramid iti kalukwan. Ay, jaklaim pagarup ama pasamak ti kastoy lakay. Sardangan nakman, agbiro ka kiti iti sa bali a pagtrabaho. Di mo namnamahan a pagsublin na katisigo dabos mo. Pagaplayak kumangay. Ginagbiro ka ah. Dayta ti ganaban ti empleyado a feeling boss. Grabe kamot nga agsasao. Ibagbagak lang ti pudno. Inton sumaruno, di ka ngamin agbaling nga agraraman. At dakay jay tapno agtrabaho. Saan atapno anderem ti padam nga empleyado. Ay nawaw! Tratwam anasaya at tipadam nga empleyado. Di mo ipasa wano ipaaramit ti trabaho mo kadakwada. Kang runaan iti amin, di mo panunutan anangat ngato ka. Taamang ano day tantupay ti pakaikatam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Sigurado, asaan nga umanugot ni tatang mau iti kasta a plano, Lourdes anak ko. 23 ko, nanang. Kanya man ito plano ang magagaw. Taputot mo makilib-in kano iti daydi anulay. Ay daw, makilive-in na dagaws. Awan pa'y sabit makabulan sipon inaklon mo doon dyan lalaki. Sabay sa, di mo ang muti husto kinatao na. Saan kami matan nga ubing, tatang? Adda kamin iti husto nga edad. Weng! Saan kayong gaubeng? Nabanda ka di kwartayaw. Adurong yaw. Ada na talaga ng trabaho yaw. Narigat ti agpamilya. Isu asaan kuma dinadara-sudos anak ko. Magpanunutan nyo man pa yan yung bag. Sa nakasta, pinanunot nyo kita ramidan nyo ba't yung dadagaws? Siguraduhin nyo ba ba't ha? Sigurado kamin kininoli, tatang. Nanang. Tayo pilit na bailan. Basit matgayam ti pinilim a kwarto, tanoli. Wan ata isula ang matinala ka ti abang na. Sa bagay, tinapat agkadwatan. Wan naimbang man, tayo manugod dagiti dadakkel mo ag live-in ta. Di da kayat, ng impilit ko Saan mat amabalin nga isuda ti agdesisyon para kanya? Ay wana, at tangarod mo't panunot mo. Ay, tulungan nakman ket di amang isirek kadagiti gamit ko. Ay nawa, inalamamay. Saan? Inalakla ang dagiti kasapulak. At dapay may saabag ijirwar. Sige, siya akong timang isarag. Nasaya at magtanagawid kan lakay. Eda ka di parikot. Pimanawad ni Lourdes. Agabang da kano kininulay. Kat, Ay nawaw, day tala ang tibagam. Di ka madanagan iti anak ta. niya nga rin ti maramidak. Nung pilit na mula ti kahit na. Wala nga. Ay nalusa liaya. Kasla di mo ammo ti anak mo. Uray pagunday ta. Sigurado nga garamit iti pamuspusa. Kas day nagarudan. Palubusam. Tapno mapadasan na ti may bagbakin kwa na. Nulapdan ta. Sigurado kaglibas maglaing. Nakilib-in mo't gaya mo ni Lourdes maray. Wan ata isumati kayat na marimir na. Ay linapdan nyo kumaa. Uray lapdan may. Aramiden na latta maray. Narigat mo ngarod ang mabagbagan day jay. No ada maibagakin kwa na kitagidaksin da. Ay, ipagarup da siguro analakat yung pamilya. Naku nampay maray. Pagtrab-trabahuan ni Lourdes itaya. Makitang-tang danlaang maray. Jay kalib-in na ngay. Agpadada Di da mo kayat ti agaplay iti permanente a trabaho. Na, kasanon tulangan ngay numaadaan da iti anak. Makaamiris dan to siguro no dumtengen ti parikot maray. Anya ti pangaldawan tangay, Noli. Gumatang kay titlog di tayo store. At dapay kwartam. At dapat sa nga gasot anabati. Kano ngay ngagtrabaho ka? Ang mga numaibusan ti budget ka. Ay nawa, agkalma ka laan. Siyak ti makaamong. Diyak kayat ti matay iti bisin, Noli. Huwag ko naklangarot. Aguray mo't ngamin tagpampanunot ak ngarod iti solusyon. Alam ka diti sang gasot iti bulsa. Tagumatang ka iti sa daenda. Sige, siyak ti gumatang. Ngam si ti mangiluto Si kamot to na. Awan pa'y mo trabaho. Mano alawasan at di ka nakitang dan. Maalawanan. Siya kon. Agawa ang taning. Mabisbisi na ko. Si ka magayam day ta, Lourdes anak ko. Siyak nga rod, nanang. Anya ta ginatang mau. Apay nga ilumlumang mau. Ay kwa, saan mo, nanang? Dakayukit di mo. Anya nga rod day ta. Ay kwa, itlog, nanang. Day ta ti pangaldawan diyaw. O, nanang. Saan kay sa mo nga may nga agtrab-trabaho? Agtrab-trabaho kami mo't, nanang. Manuti abang yu ijay ngay. 2,000, nanang. Adapay abang abay bayadan yaw. Di yu kayat ti agnaad ijay balay? Saan nun? Kabailan mi mo't ti agabang? Sigurado ka. Una, sigurado ak, nanang. Sige, agpatuloy akon. Taagur-urayan ni Noli. Saan kami pa'y anangal daw, nanang? Nasabat ko ni Lourdes di tadalan itay lakay. anda ko ba italo na sabat mo?
Gimatang iti itlog. Isuka no ti pangaldawan da. Kaya ba? Di tagarod ti biyaga pinili na. Di takdiran na. Kasano no panunutan dagiti kalugaran tayo nga awan bibiyang ta iti anak ta. Ay nawa. Kasano manan nga awan bibiyang ta. Kat namin anumutan alabagbaganday ta. Natangkan lang kami tulo na. Ay, Di ko nagkarutin ka bakit. Uri ipagod mo ta anak ta. Ag panunot tumidlang day ti pauspusan. sa bagay. Bye-bye tapay laang garaw tapno mapadasan ta. Un ngamin tap na muna tirigat ng bagbagatakin ko na iting. Ti may sapay gayam apagdandanagak. Kakasla di damot ag trabaho kanulay. He! Baka mo damit na. Naturad na kalumit nag-live-in. Yung kasadog damit gayam tagtrabaho. Para makita no pagpatinggan ti sa uda. He! Nasurok ang makatawanan ngagdandan nata. Ngam awan met nagbaliwan ti biyag ta. Awan pa'y naimas met amasida. Di kag reklamo kasta. Ngamin, desisyon ta dayto adwa. Panagbabayad manen iti abang. Silaw kandanong. Sika pa lang tagbayad Nakipurdiya ka mo't idi na palabas alawas. Ay nawaw, si Kangay. Pagguduan ta ti gastos dito'y Sika pa lang ita, tasyak tumot intun umay abulan. Kasta timbagam kanyak idi. Ngam awan met. Nagpatingga ka lang ang iti saong. Kuno saan, agbulod ka pa lang kadagiti datakkel mo. Ay, jakmat kayat Anyan tulaangan nga itibaga ni tatang kanya. Awan mo amo ka pa muspusan. Saan mo't amabalin akas na akanayon? Tunggal awan kwartang, katsyak akanayon ti agdiskitar. Daw, kanya man ti bagang bakit. Nalabsan ba ti anak ta di ta kalsada itay. Ka medyo kimutong lakay. Ay nawaw, saan siguro amang mga Day tangaro ti pagdanagak lakay. Tila pagtandanagan mo, bakit? Kasanaw no pudno adi damang mangan. Ay nawaw, agraman day tabanat. Kahit mo pagparikutan ta. Agtrabaho namin ngamin tapno agdalamutin da. Lakay. Ken may isa. Sino ko ba pa iti mapabasaw? Kat desisyon damit din na. Nasurok ang makatawanan tinapalabas lakay. Aging ga kadi ita nasakit tinakam mo iti anak ta. Di mo konsensyan ti kalukuan ti anak mo. Awad dumakil ti ulo lang nagbaling ka konsenti daw. Agsingsingiran ti landlady, Noli. Makisarita ka pa lang Ay na, makauma ti kastoy. Urayam nga itid dati tangdan ko. Aginggat ka ano nga aguraya, No amom nga min panagbabayad, agdiskitar ka adagos. Kat isumot ang aramidag. Anyat pa nagkitam kanya kaya. Sige, kuktaram amin agamit tapno mapirday. Nanay, pang-aasi yung adwa Agsardan kayo. Ay, makapasar tumot day tatao nana. Masansan mo ti panagapayaw. Di kay mabaen kadagiti kaarubayaw Rupat kwarta ngamin dayta babae nana. Sika lang arudan ti awan may tultulong na itigastos ditoy. Sika pa'y lang ang tigas na. Nito, Agtal na kayon adwa tanay. Agsiripan dagiti kaarubayo iti tawada. Da kayo manen adwa ti pagsasaritaan da no kastalaang. Mapan mo bisitaan ti anak mo, Maray. Apay ka day maray. Masansan mo ti panagapada iti daydaan ulay. Ay nawaw. Apay ka numit maray. Di da siguro mabayadan ti abang da, Maray. Ay na yan. Sakit nakapigpig sa ti sauda. Mangag dagiti kaaruba. Mangibabain mo dagita adwa. Sarong karam ida, Maray. No di da kabailan ti agabang, ibagam tag na dalatan dito'y balayaw. Imbaga ko day ta iday. Ngam di da ngarud kayat maray. Kasano nga ruden ngay dayta. Ibirberok dan tumo nga main. Ti damag ko kat may samot ngamin asakit ti ulo kadagiti dadakkel na dayjay anulay. Anya nga tano sa rungkaran ta ti anak talakay. Itanyaga po amapan kay Jay.
Masansan kanumat ti apad Amangan ki dino anyat maaramid da iti tunggal maysa. Ni Lourdes tinagdesisyon na makilib-eng. Kat no kasapulan na titulong ta. Iso to masidag ka? Wen agam kasanulaan no. Di ka kami nagpanunot iti negatibo Madanaganak ta amangan no maisagmak ti anak talakay. Bayan palang. Tapno makamiris. Ang subling tumay lang dito yung balay. Nawanin ti paparan na. Pagimimpagi ka mo. Pumano kan? Jakon kayat noli. Agwin na swastan. Anya? Nauma akon kan ka. No ipilit ko pa'y tag na dito siyaklakit di ti kaasi. Hindi wala. Agwin na swastan. Agimpagi akmat ta pumanaw ako ni tiday to lugar. Awan bibiyang ko. Di uray di ka nagpakpakita kanya. Awan na sakit abakrang ko. Aglisi ka nga rudon, tagimpagi. Nakaimpake akon. Agawid akon. Makaammo ka matin itibiyag mo. Okay. San lang matasikat ti babae dito lubong? Sayang lang ti oras ko iti dayja anoli nanang. Basol mo matlaang Si kamat ti nagdesisyon makilibin ken kuana. Anya ti kunam kada kami kintatang mo iday. Saan kami nga ubeng kunam mat. Nagbidutak nanang. Numaamuan ni tatang mo dayta. Katawaan na ka Ano sa kon ananang? Basol kumat ngamin. Di mo natakdiran tin sawsawang mo kada kami iday. Ngay, nagawid ka ba? Kung naglakit din nung naragsak ka ni Jay. Saan tatang? Iso anak kiwin na swasa kon kininoli. Taparikot met akanayon ti sumangsang bay. Kung nakbando ka ba ilan yaw? Nagbidutak tatang. Kung naktubay kay, nakarit kan tumay ngamin Jay. Tugsasaw ka, apo, kasla ka ba ilam? Apay akas jay nanang. Ay nawaw, tian niya anak ko. Apay akas jay ni tatang. Uray anyat aramida kat di nakpagan ano. Wen tanasakit tinakam na iti inaramid mo. Kaano nga ta mapakawan nak? Day tatijak amo anak ko. Bayam, kasaritak to ti amam. Agyaman nak nanang. Ay wun gayam, sa dino ti ayan ninuli itangay. Diyakan mo nanang. In black min ti tunggal maysa. Talaga kaday, asaanan ama ornos ti parikot yaw. Saanan nanang? Diyak matla kayatin ti makisinublan kan kuana. Sakit ti ulo day di alalaki. Darasuros kay tumo nga men. Diyo ipangag ti sao. Sakbay naglib-in kayaw kat insigurado yu kumapay met Talaga kaday, adi mo mapakawan ti anak talakay. Kasano, nulitin naman yung tikas di nga darabid na. Panagkuna kat nakaamiris mo ten lakay. Kanya tamo tayo. Abangan no, daman namam muna dita. Kit basta makilibin tumayan. Nariga tinagdalanan na lakay. Sigurado adi na kaya't maulit manen. Pangaasem tapakawanam ti anak ta. Madlaw na nga men nga adayo ti riknam kang kuana. Nila, winin. Kasalitak tayo. Agyaman naklaunay lakay. Anak talataday jay. Isu arumbeng laeng atulungan talakay. Mangad ka pa'y, anak ko. Ha? Nagluto ako iti tinula. Ay nawaw. Italaang manin atatang. Mangan ka. Tapno lumukmag ka man mabasik. Kimutong ka ba nga minay? Wan nga rod tatang. Grabe mat ngamin ti stress ko. Takanayon nga aga pa kami kininoli. Ay, wait. Ayan ninuli ita. Diyak amo tatang. Awanin plano yaw, among undos iti relasyon yaw. Saanin tatang? Diyak kayatin. Dita kay, nalaka kada kayaw ti makilive-in. Nalakamit ti makisina. Saanin ang maulit tatang? Nagadala kong tinapasama kada kami iti ex ko. Narigat mat gayang. Agabrod ka mat kaya, batak ka. Wan tatang, ipadas ko man matigasat ko ijay abroad. Narigat sa amin ti trabaho, jay. Ano san atatang, tapno makaurnungak matlaang. Kita ma. Ang mga nod na mamaamom ijay kat agbaliw ti planaw. Ang mga kid din no makilive-in kay jay abroad. Ni tatang mat, diyak kaya't ama ulit man ng tinapasama kanya.
Ti kayat kulangan ita, kat makaurnong. Iti kasta, adda gastusak no agpamilya akon. Kasta ati mindset, anak ko. San nga min adala ka, ati makiasawa? Iswasakbay ang makidin na ka. Agpanunot ka ba iti maminribaw no kabay lambit lagat akdiran? Tano saan? Itantan mo pa ilaang? Ay nawaw! Ay, nawaw! Ti agpamilya, kat saan a basta-basta. Adumat arigat kan sakripisyo. Isu asakbay a makidennawen no makiasawa ka, siguradwam a nakasagana ka financially, physically, kan emotionally. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adya ti plano yung kin Denver, Josefa. Ay nawaw, anya a plano ti kayat yung asawan, tatang. Awan ka di pa'y plano yaw, ngagkalay sa. Lawlawagan nyo mat ngamin Napagsaritaan mi matkid iti may papan iti kalay sami. Kaano nga rod? Aguray kayo iti makatawan, taplanuan mi anaimbag. Iti kasta, kat espesyal mat tatang. Agasig mo ta makatawon anak ko. Ay na, di yun kontraan tatang. Isungarod mat ti kayat mi. Sa bagay mayat mo't lang no planuan nyo na imbag. Madimot lang no agapura kayaw. Intun kuan, at danto ti parikaw. Sigurado ka kadain iti dayjay a Josefa, Denver, anak ka. Ay nawa, may karimot ni Josefa nanang. Awan mo't imbagak asaan ang maikariyay tao. Ti kanyak laeng no sigurado kan kuan na. Una lang, ay tiklaunay ni Josefa. Isulaang ti babae akayat ko nga ikalay sa. Lukas na ti plano, suportaran ka anak ko. Saan ko alapdan ti ayan ayat yu adwa? Agyaman ang klaunay nanang. Kaano nga raw ti kalay sayaw? Inton umayatawan pa nanang. Planuan mi anay bag. Tapno espesyal mo't Narigat mo't no iyapura tayo. Ay wun no siya, makaurayak pa'y mutkit day. Mang namnama akadi, Auntie Elvie. Anya nga minan tay kunam kaanakan. Jak matenangag. Nakalalaaw nga min dagiti kabalay ko ditoy. Makiasawa ako nanti. Asino ba ti pakiasawa am kaanakan? Ni Denver, Auntie. Jay inyam amo kada kayo idinagawid kayo dito Pilipinas. Nasaya at mad no da kayo madla ang tinagkatuluyan. Amangan kit din no adapay extra akwar tayo dita, Auntie. Apay ti kwarta. An-anum ti kwarta kaanakan. Ay nawaw, kaibagbagak laeng itay, Auntie. Para iti kalay sami kin ni Denver ti kwarta abuluda. Mano ti buludam. 50,000 kumaano adda. Na-short kami ngamin. O sige, mangipaw itaktukan ka. Ay na, agyaman na klaunay, Auntie. Dakil day ta atulong yu kada kami. Kaano nga minan ti kalay sayo? Bagaan kay tulat, Auntie. Planning stage kami matkit din. Agkape kayo pa'y tata. Agyaman na klaunay, Denver. Anya nga minan ti gagara yo. Apay ngay may kayo dito'y pag-abangan mi kin Josefa.
Kaya kula kumusta ti plano yu akalay sa. Ha? Ay, madamang agberbiro kami ti supplier, tata. Kitaan nyo Tadya kapailan nyo lang abayadan. Saan amasapol nga ingrande ti kalay sa. Dumay pa ba ni ti tabanag, tata? At damot kiti budget ko. San kami pa nga agam-am mo kanusepay ti? Ket rinugya akong tinakurunong. Kasta ati mayat. Narigat mo't laang no naggapo iti utang ti pagkasaryaw. Hello, Auntie LV. Ada ni Josefa, aka nakakdita, Denver. Ada na pa na, Auntie. Isumat lagayam adi nasungbatan ti tawag ko kenkwana. Naimbaglangan ta naisip ko ti cellphone number mo. Ada ka din na pati nga ibagayo kan kuha na, Auntie. Adda ko ma. Ibagam atawagan nak no sumangpet, tada kami ti agsarita. Wan, Auntie. Aywan gayam. Congratulations! Agkasar kay matgayam man iti kaanakak. Imutang pay kit di iti kwarta kanyak, idi napalabas a bulan. Para kano iti kasaryo. Ah, anya? Anya ti kunayo, Auntie? Ni Josefa, imutang iti kwarta kanyak, idi napalabas a bulan. Para kano iti kalay sayo. Isu ana amuak nga agkasar kay gayaman. Kablaawan kay latta, taalanganan ang makaawit kami dita Pilipinas. Ne, sa anak mo na nagdawat iti kwarta kan Josefa, Auntie. Di ko na kanyak, kat na short kayo kano. Isu nga imutang kanyak. Ay nawa, sa lapod no dayta, Auntie. At damot urnong ko agastusan me. Nakusaran na ngayon nga ta iti kwarta abinulod na ka na kayo. Apay mo takas jeti naramid mo, Josefa? Ay nawaw, anya ti inaramid ko. Imutang ka kin Auntie LV, saan ka di? Ha? Ay, kwa. Tiin rason mo pa kat na sorta, iso nga imutang ka para iti kasarta. Ay, kwa lakay. Pasensya kan Nangusara mo iti kwarta nga inutang mo kin Antim. Kinapod no na. Imutang ak iti kwarta kan ni auntie. Ngam imbayad ko mitlaang dayjay kadagiti utang ko iti nagduduma at taong. No kasta, at dagayam ti utang mo. Inlimod mo kanyak. Pasensya kan lakay. Saanin ang maulit tinapasamak. So lang ang ngamin tinapanunot ko apamuspusan tapno makabayad akon. Di siya kung ba't tinakababayin kinantim? Ang mga panunutin ng awan sir-servik alalaki ti kastangay naramid mo. O di bayadan tati utang ko kankwana tapno malpasan. Tapno awanan maibagana. Bayadak, ng pangaasim tayo sardang mo kumati umutang. Di nakirason ka dagiti kabagyam, tauray kastuyak laeng, at damot kwarta, Josefa. Anya jay nadamag ka. Imutang ka kano kan Antim Elve. Pudno day tatatang. Asino tinakadamagan nyo? Nagpulong ni Denver kada kayo? Ni Antim Elve, tinang istorya kanyak. Short kami kunam kano kan Antim. Hindi kinasarita na ni Denver. Saan mo gaya mapudno asort kayo? Rason ko lang day jay, tapno pautangan nak ni auntie. Nangusaram iti kwarta nga inutang mo kan Antim aya. Imbayad ko kadagiti utang ko tatang. Eh, no. Nakababain ka, Josefa. Inrason mo pa'y lang sinubyaw. Isupay ka di tinapasubo ang nagbayad ito utang mo kan Antim. Napalabas ang day tatang. Apay ngamin nga isubliyo pa'y lang. No, apay ngamin nga utang ka nga utang Gagangay na tao aklaan nga kasapulan iti kwarta. Kasanaw no madismaya ni Denver iti kastangay naramid mo Ay natatang saan ang mapasamak dayta. Ngamin lakayin ni Denver. 14. Siyak laang mati babae ang nailawan kan kuana. Anya. Makiasawa ka magaya man, friend. One friend, iso ti isagsaganaan mi ita. Naimbag ka pa'y. Kita am kiti ang mga no foreigner matgayap ti paraken ka. Road to baak ni Samat tanday to'y. Ay na si kakit di mat friend. At danto ayun kayam. Nabasam ka di ti message ko kan ka. Nag-message sa kan ka. Idi pa'y kalman. Jay ka di kwarta nga ut-utangam, friend? One friend, pautangan na kumapay lang. Talaga lang akasapulak ti kwarta ita. Na-short mat ngamin ti budget mi kini Denver. Ay nawaw,
Kasano ko mapasamak dayta kat adamat na talgad at trabaho ni Denver. At idog nga istorya, friend. Di ka madanagan. Agbayad ak tumatlaang. O sige, ano sa mga orayan, tawan pa'y cash on hand ko ita. Ibagak tulatakin ka no maipawit kon. Ay nako, nangalami ti kasta klase ti bag. Di mon pakibiyangan tibag ko, Denver. Nagapuan day ta abag. Nangina day ta saan ka di? Intad lang tigayim ko nga OFW anya. Ay nawa, sino ang gayem mo? At damat gayim ko nga OFW ni Fiona. No kasta, ni Fiona tinangirigalo king ka? Wan, ada ni Fiona ijay abroad. Nabayagan nga trabaho ijay. Siguradum lang apod no tay bagbagam. Katwan man. Saan man kit di ada ita ti pagsaritaan ta. Ti may papankit di ti kalay sa ta ti planuan ta. Numabalin kat isapsapa ta. Sa ita, agapura ka ngagkasarta. Saan ka di nga iso ti arapaap mo? Ti agkalay sa ta. Nana, adda parikot ko. Anya da ita aparikot mau anak kaw. Matalaga naklaunay, nana. Ay nawaw, anya launay ay ati pagdandanagam. At na kami nakita kakabarbaro abag ni Josefa. Amangan kunak no imutang kit di dayjay. Sinaludsod mo kuma at inubyam. Iso tinaraming kunanang. Gamti kunanang kat inted kano ti OFW agayam na. Oh, mitlagayam. Matanaga naklatanarang. Amangan no inton madamdama kit addaman bayadak nga utang nan. No am-amom tigayam anak dakamaten na. Saludsudem amis mo ijay tao. Tapno masungbatan dagiti saludsud mo. Kentap no maaddaan ka iti peace of mind. No kasta, awan tibag nga inregalong kan ko ana. Awan matmanong. No kasta nga rod, ginatang nalaki di day abag. Awan inted ko abagkin kwa na. Ngam ada ti utang na kanyak manong. Anya, Di ko na kat para kano iti kalay sayo. Naasyanak iti imbaga na ashort kayo kano. Iso a pinapulutak. naglokon day babae. Inrason na pa yun ti kalay sa ami. Ibabay naklaunay mat. Saan ka di apod no na short kayo manong? Ulbod na lang day ta. Kasano ko ma-short ti budget mi para iti day ta kalay sa. Kat addamat ornong ko. Oo, kita man no anya agaw ti maibagay kanya. Makapadismaya kalaunay mat. Ni, apay akas namot ti bagbagam kanya. Ipagarup mon sa amat ajak amo ti may papan iti utang mo iti gayem mo. Ha? Talaga amat nga awan manaknakam mo niya. No kastawat lang, di mo namnamaan nga dapay mapasamak akan laysay tinagbagitan ta. Anya, di mon kayat? Amangan no agkasarta, kat aramiden na aparabayad kadag iti utang mo. Narigatin. Adakan ka dayta. Manumad tan titawan mo. Lakay kan. Panagkunam ka di, kat addapay mangayat kan ka. Syakla ang matinakaanos kan ka. Wana, nga mailumlumak mo't iti utang iti kastangar aramidam. Adakan ka dayta. Saan mo't asyak ti maawanan no bilang lang? Imawag ti supplier ta. Mapantakan no iti shop da ita para iti food testing. Aguray man pa'y. Ay nawaw, di ka man agpa-importante si ka Denver. Apay nga agap apura ka ngamin. Siyak pa'y ti agap apura ita. Aguray pa man tane. Nagadumatan ti mapaspasamak. Anya ti kayat mo asawan? Aguray pa ita pagpanunutak anaimbag. Anya, si kapay ti kasta ita. Saan man nasyak ti butbut nga mo, Sefa? Urayam ti desisyon ko. Tas siyak ti maagrabyado dito eh. Nalabas mo ti kastangar aramiden tinubiam. Para kada kayo nanang. Husto lang ka ting kasarap ko ti kasya klase ti babae. Agtuwa-tuwa namin. Ang mga nudyak amukot adugaya man ti utang na dita. Ay ayatum kaday ni Josefa. Wen, gamjak kaya ti kasya aramidon na. Sala kasya klase ti babae ti arapaap ko nanang. Ay katadakan kaday ta, anak ka. Ti kunada kat maaklon ko amin no ay ayatom ti may sa tao. Ngam, sa bali mo ti nasaritaan da ita. Sana ka makibiyang dita. Ti kanyak laang kat aramidam no anya ti amom apagsayatam. Ti jakpay kaya, kat kaslabot-bot ngen lak nanang.
Lakayak ka no. Isulaang ka no ti babae ang nakaanos kanya. Amangan ko na no ti laang kwartak ti kayat na. Sikat ang desisyon para iti bukod mo abagay. Ngamain, sikat ti makaam mo iti husto a sitwasyon niyo, anak ka. Pasensya kayong tata. Ngamsaan ko nga ikasarte anak niyo. Iti anya aga po Denver. Awan mo't manaknakam na tata. Imutang manen. Anya! Imutang iti gayem na tata. Diyadaduma inggatang na itibag. Tidaduma. Diyak amo nang usaran na. Irasun nakpayan tapno lang makautang. Aglablabas matenday ta a Josefa. Ibaba na kalaunay may. Laimbag kumaano pudno. Gamsaan mo't nga rod. Agar aramid iti istorya tapno pautangan da. Sa nakasya klase ti babae ti kayat ko tata. Mawatan ka no kasta ti ko nambarok. Tijak pa'y kayat. Ket kasla but-but ngenak. Siyakla ti lalaki anakaanos ken ka kung kunanakit din. No pampanunutak ket tilaang samot kwartak ti kayat na tata. Noan niya ti panggedeng mo. Respetuak barok. Di ka madanagan. Saan nga agsakit tinakam ko ken ka? Tanalawag may tabasol ti anak ko. Agwin na swastan. Agawid ako ni ijay balay ket siga. Agawid kamutten ijay balayo. Ay nawaw, apay akas namad tan. Naumakon ken ka? Nadismayaak anaming pingsan. Nimbaglangan, tasaan ta pa yan nagkasar. Kasano nga rudan dagiti plano ta? Di mo namnaman na matungpal pa'y dagita plano. Saan kumamat akas ta, Denver? Pasensya ka. Ngam nadismayaak launay ken ka. Nagado tinlimod mo kanyak. Nagado nga utang. Tano ibagakan ka, kat sigurado akong traam. Itan niya aga po nga utang ka. Ket pakpakanan kamot. Siyak timbabain mo kadagiti nagutangam. Anyan tulaang ti panunutan da. Saan ka akabailan abyagan? Pagsalitaan ta kumaan asaya at Denver. Saanan? Nalawagan ti amin kanya kita. Saanan ang matuloy ti kalasata? Nukas ta klase ti babae mo't lang. Oras saan ako ng mga asawa. Diyak kayak ti sakit tulo. Awanan tata. Basol mo mo't lang Anya nga rudan taramida kita. Aklonam asaan na kan akayat ni Denver. Linulokon tumot ngamin ti arabid mo. Tatang, tulungan na kumaan. Kinasarita ko ni Denver maipapaniti day tabanag. Impalawag na ti amin kanya. Isuanon niya man ti pangedeng na. Aklonam latan Nadismayaan namin pinsan di tao king ka. Kumusta mo tantirik na manakaw? Nasayahan mo, narang. Di ka mailew kin ni Josefa. Saan na? Sigurado ka? Uy, narang. Narigat mo't lang no ipilit kong asawaan. Ang mga nuaga pa kami tumutlang. Nagsasaw ngamin kunamlan asino. Ipagarup na siguro adyak kabagla na panawan. Mala, anusam nga rudmanan ati aguray. O nanang, katsabay la kuma. Tanood dati sumangpet kat tayo maikari kumamad din nanang. Tay saan nga ulbod akas kini Josefa? Saan arupat kwarta? Kanya at da respeto na kanyak, nanang. Awanan, saanan amatuloy ti kasarmi, friend. Si kantumo ngamin, tila ar-aramidam. No para kanya kat narabaw mat day arason, tapno aramiden na ti kasjay, friend. Ay nawaw, no para kanyak tat saan anarabaw day jay, friend. Saan la ang gayam anam na minsan nga inaramid mo ti kasjay. Para utang lang. Talaga a big deal ti utang. Asino ti parigatam ngay amang baybayad iti utang mo? Ay, Nagasat ka kumaki ni Denver, ngam dinadaal mo mati panagtalaknakan ka. Pag nakmam day ta, tainton sumaruno, di ka agilimad, di ka agulbod, irespetom tinobyom. one friend, pag nakmak tinapasama. Ay nawaw! No ay ayatam ti may sa tao, di ka agulbod ken kwa na. Di ka agaramid iti pakaibabainan na. Agbalin ka anapudno kan mapagtalkan iti amin nga oras. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bakit? Asino nga ti mabali na matangdanan? Ni, apay amang tangdan ka pa'y laang ngay lakay. Una, tapno malpas sa dago si trabaho, di garden. Ay nawaw, saanin akasapulan day talakay. Asino nga rin ti kadwa ang trabaho? Siyaklatan tulungan ka iti trabaho. Nalawa dahi siya bakit? Anya ko maitano nalawa lakay. Trabaho iti garden matidim makkalak. Kaasi ka matno ko ha, bakit? Kabailak day ta. Tulungan ka tapno saan nga isupay apaggastusan ta. Sige, nakastati ko na. Madanagan ak lang aming kanggakat. Relax ka laan ka di. No imbagak akabailak, aramidat day ta lakay. Ay na, agyaman ak launay, bakit? Masapul nga agtinulong ta. Itikas ta kat agprogreso matibiyag ta alakay. Saan mat amabalin nga agnanayon nga agrigrigat ta. Ubayak man agdawat itiridik anatang yaw no adda anak. Nagaapit kayo magayam idikalman. Untatang, adda reject dita puraw asako. Mga lakay laang dita. Ne, ano na gitaramay mo anak ko? Apay ka di tatang. Nagado asugat. Ay nawaw, gagangay na. Tinulungak ngamin nila kay ko ijay garden, tatang. Amuyo mat, nagagatoy anak yo. Di kan samat ngamin agan andad. Saan matamaliklikan, tatang? Hay, bareng matyambaan nyo batid ti mat apresyo. Tapno ang damot kasukat ti banugyo Sapay la ko ma, tatang. Nangyaga kiti natin para kada kayo, nanang. Agyaman ak launay, Francis anak ko. Agtugaw ka pa'y man, agsarita ta. Nabayag mutan, idinaudi ang nagistoryata. Anyat pagsaritaan ta nga, nanang. Maipapan iti asawa. Ay nawo, abay ta asawak. Anya ti aramidan ni bakit mo iti balayaw. Amangan mo't nur urayin na laang ti iyawat mo akwartakin kwa na. Saan mo't kiti, nanang? Tulungan nak mo titi trabaho ka garden. Usto atap no adamo serbina. No may papaniti trabaho, ket mapangnamnamaan ni bakit ko, nanang. Sana nakaadal, ngam nagagat mo't. Padak at trabaho iti garden ti dimmakilan na. Nasaya at mo't no kasta. Rumbeng lang at tulungan na ka iti trabaho. Saan nga ag-arti-arti day ta babae, taawang mo nalpas na. Agpada kay laang, nanang. Uray si ka, awan mo't nalpas mo. Ay, di nakman ikumkumpara iti asawam. Taado ti nagdumaan mi iti dayja a Merlin. Bakit? Swerte ta. Kumusta ti bayad din natin talakay? Mabalinan nga agpatakbir tayo ti balay ta, bakit? Natsambahan ta ti mata presyo. Ay nawaw, kita man tilistaan lakay. Kitaam, mayat ti presyo, bakit? Naasyan mo lang tinamarso ka tata. Agyaman naklaunay, Diyos ko. Inton bigat, kasaritak ni Tata Gari, taplan wanda ti balay ta. Panagkunak kat sobra dayta para iti balay nga arapaap talakay. Anya nga tanong mangala ta iti pwesto ta iti palengke. Mabalin na tamot, bakit? Masino kayo ti mga sikaso? Siya kun kat sika, ituloy mo lahat ta ti aggarden. No addan tumaapit mo, o di ilako tamit lang iti palengke, tapno dakdakkel ti bagi ta. Mayat ta na panunot mo, bakit?
Kas lamayat nga agpaiso tag negosyo. Iso nga rod apadasan tamot lakay. Nadamag yu kadi, tinadamag ko nanang. Ay nawaw, anyaman day ta nadamag maun Julie anak kaw. Natsambaan da manong Francis ti mayat apresyo tinatang. Pudnaw! Wala nang! Isumo lagay ang mga ada nakitak asiminto iti paraangan da. Agpatakderdan sa iti balay da. Nakasaritam ka day ni Manong Mau. Saan pa'y nga rod nanang? Kahit anya pa'y laang ti ururayom gay. Di kay madanagan nanang. Mapanak iti ayanda itamo laang. Tabumingay taman iti naglakwan da. Nayunam ti dawatam, tapaggudwaan tantaw. Ayan ngay mati balato may manong Frances. Balato. Ay nawaw. Di ka man agin di mo manong. Amok natsambaan nyo mati mayat apresyo tinatang. Ha, dahil ka ni. Uy, first time mi nga ta makatsamba. Ikan na kami nga rod ay iti balato may. Sige. Mang tudak iti sag 3,000 kayo kininanang. Tapno di yumat ko na. 3,000 laang? Tay sumot lang ti kabailan mi nga itid kara kayo. Naynayunam matan amanong. San mabalin? Tado ti paggastusan me. Kas makita mo, agpatpatakdir kami ti balay. Nangala kami pa'y ngamin iti pisto me di palingke. Ala, mutuyan tasag ti 3,000 mi kininanang manong. Narigat mo't no ibabawim. Makatawan lang tinapalabas. Ngamnay, dakkelmet ng tinagbaliwan ti balay yung manong. Tagpada kami mo't kinimanang mo na diskarte. Anya ngamin ti kagaramadin ko. Ay, kwa manong. Anya dayta. Mabalinti umutang manong. Ay, dayta lang. Awan ti kwarta nga inaggamak. Ay nawaw, imposible mo't ano awan. Kat adda maggardinyo. Adda pa'y puwistuyo. Ni manang mo ti mangiduldulin iti kwartame. Urayim latan, tada kayo adwat agsarita. Mano ti buludang ipag? Uray 20,000 laang manang. Ay nawaw, nagdakkelan. Amok nga adda kwartayo manang. Unangam adamot pangus-usaran mi iti kwartami. Adda nakaiplanuan na. Adda na kaiplanwan na? Wano, kinaimot mula dayta. Ay na, sa anak mo't nga imot ading ko. 10,000 lang ti maipabulod ko. Tama nga no agsingir dagiti supplier ko itinatang inton bigat. Ay, di mo iimot dayta a kwarta. Taamaw, ang nagrigregatan ni manong ko dayta. Anya? No awan ni manong ko, awan kay ti ayan mo ita. No awan ni manong ko, saan anarang ay tibiyag mo ita? Nagtinulong kami matkin ni manong mo. Wanangam ni manong ko ti ad-ado ti trabaho na. Isu ti kadakkelan iti naitulong, isu nga itid mo ti 20,000 na bulbuludaw. Pasensya kan. Ngam talaga at 10,000 lang ti maipabulod ko kan ka. Anya ngay, pinautangan da ka. 10,000 lang ti interday di Amerlin nanang. Ay nawaw, apay ngamin nga isu ti kinasaritam, awan ni manong mo aya. Isu mo ngamin ti bili ni manong nanang. Jak mo impagarup akas jeti aramidon ti ipag ko. Talaga mo't nga agraramanday di babae. Nakunayo pa'y nanang. Ni Francis akapsat mo ti makagapaw no apay nga agsuswerte da ita. No awan ni Francis, awan lat amaw. No awan ni manong, amangan no aging gaita kat agrigrigat latta day ta Amerlin. Mauma kuma ni manong mo. Taisina nakididay di babae. Ay may mayat no single ni manong. Di bali at awan mo anak da. Naku nampay. Agan nagday ta Amerlin, tadi na amo ti kabaulak nga ramidan. Dalawa mo ti salas yung anak ko. At dapat nakala TV yaw. Bunga day ta ti ado a sakripisyo ming agasawa, tatang. Ano ilay, kat naipot ti balay yaw. Kawayan kan sako pa iti diding na. Ita, kat ay na. Talagang asinsado kayo. Awan ti imposible no nagagat kan nalaing amang i-manage iti kwarta ti may sa tao, tatang. Sana all anak ko. Da kayo kit di mo, tatang. Ay, huwag kaya.
Kumusta ba't ti katugangam? Mano abulanan asaan ng may tatang. Uray ti ipag ko. Agbulbulod da ngamin iti 20,000 iti. Kat 10,000 lang ang tinaitid ko. Tanairanamot nga ado ti paggastusan mi. Nagadumot tin nga kakadakas nga bagbagada kanya. Ay nawaw, ang mga no nasakit tinakamdakin ka. No nasakit tinakam da kanya. Nasakit mat tinakam ko iti kasya pa nagsasauda kanya. No saan agapukin ni Francis, awan ka iti ayan mo ita. Kunadan tupay kanya. Anya, Nasabat ko ni nanang mo ije paradaan itay lakay. ay nawaw, ninanang ko na mo bakit? Kasta unay ti panang kusilap na kanyak itay. Apay ka no. Amok nga aging gaita kat nasakit tinakam da kanyak. Ta saan ko nga inted ti buo at 20,000 abulbuluden da iti. Mano abulan mo tin tinapalabas. Ado tinagsasakit abalikas ti kabsat mo. Diyak lang nga imbagbagakan ka. Tadyak kayat ti gulo. Kasitan niya bakit? Apay nga ilimlimod mo kanyak. Si kakano ti makagapuno apay anapintas ti biyag ta ita. Anya? Diyak man ammo kadagita at tao. Sadot siguro ti panagkita da kanya. Hala, bayam. Pasaritak to man ni nana. Saanin lakay? Sigurado nga agrasun tumanin day jay. Kaslawan Mike ni Manong Mau. Wan nga rod nanang. Ngam nakalukat mo ti balay da. Amangan no ada ti manugang yu iti uneg. Angam okay lang. Umay talata tabalay mo ni Manong mo day daw eh. Kunaklakit din no asino tagsasao. Da kayo magayam. Awan ni Francis dito'y balay. Adda ijay garden. Adda ka di masapulyo. Awan makiday. Okay. Ay nawaw. Apay akas na ti panagkitam kan panagsasaom kininanang. Awan tiyan mo kadakas ng insawang ko ipag. Anya launay ti ipanpanakkel mo aya. Awan ti panpanakil ko. Awan kunam. Ngamadlaw mo it anatangsit ka. Gaputa nagprogreso ti biyagyaw. Nalipatam siya Mike. Ani Francis nga anak kaw ti makagapaw. No apay anarang ay ti biyag mo ita. Nagtrabaho ak mga nanang. Nagtinulungan mi no anyaman ti adda kada kami ita. Ket no awan tinasaya at nga ibagayo. No imay kayo tap no insultuan dak. Nasaysaya at no pumanaw kay laangan. Matinsamot timod mo bakit? Kasano? Ket pinagsasawan naktiinam kan ti kapsat mo. Nagtawag daking ka? Saan? Imay damis mo dito'y balay. Anya man timbaga daking kan? Kasi iti sigod no awan ti anak ko. No awan ni manong ko. Awan ka iti ayan mo ita. Kunada. Oo, nainda nanang. Awan amok abasol ko kadakwada. Tapno aramidan dati kasta, Francis. Awan ti basol ko anadagsan. Tapno bastusan dak akasta. Amok teta bakit? Talaga amasapol akasarita kita. Sana mabalin di kas nang aramidin daking ka. Wala kay. Agtal na ako ma. Ngam aglablabas damot ka. Awat sabat nila kay mo dito'y balayaw. Awan tatang. Napan iti ayan dananang na. Ay nawaw. Andiyan na pasabak. Masapul abagbagaan na ti inanakan ti kapsat na tatang. Well, di ka maawatan anak ko. At naman siguro di yung nagkikinaawatan. Kasano kat saan amakatal na tingiwat da. Kaslaawan serserbik nga asawa no agsasauda. Ipilit daan ni Francis laang tinagsakripisyo. Iso ang nagprogreso ti biyag mi. Kitutulungan mo't nila kay mo. Dayta nga roon tatang. Di da makita dagiti sakripisyo. Yala, kita nga tataon. Ala, agpakumbaba ka latan anak ko. Nabayagan nga agan ano sa. Ngam talaga asa iro ti ipag kan katuganga tatang. Makaumamit no iso lang iso ti bagbagada. Makarengreng. Makaibus da iti pasensya. Naimbaglaangan tayo may kamanong. Ada na patag nga ibagami kang ka. Ay wan. Amom kaday. E di na pang kami balayaw. Saan da kami pinagkapit ti asawam. Pudno ti ibagbaga ni nanang manong. Maditikita na kada kami. Da kayo kanumot tinagado ti sauna. Saan apudno day ta manong? No saan nagapukin manong ko, awan ka itayan mo ita. Kung kunayo kanumot ngamin kananang.
Tapno ibaga kada kayo. Tinulungan nak ta asawa, iso ang nagprogreso ti biyag mi. Talaga nga ulbod day tang asawam. Agar aramid iti istorya. Ay nawaw nanang, pang-asyo ta di kay aglibak. Di kay agbalin asa iro, tabak kayon. Amuyo ti husto kan saan? Ni, apay akas tamaten ti panagsasaom iti inata manong. Gapu tabaso yo. No plano yo pag sinahan da kami. Itapay lang, agsardeng kayon, ta siguradwak adi kay agbaligi. Ah, Agkitaw kayo matlangit ti pamakawan ni tasawa. No diyo kayat nga aga-apa tayo. ay, di ka agungot anak ko. Wine, aramidin may ti kayat mo. Nanang, Agsardeng ka man si ka, July. Kurang mati kwarta ta anak ko. Kasano pa yan ang maka-abroad ka? damanong Francis nga tananang, ang mga no adapay kwartada. Mabainak mga umutang. Ore no nagsuri ta iti day di amarline, kakasla nakababain latamag. Tawinan tinapalabas, nga mariknak alikliklikan deta. Ay nawaw, kasano nga rudan ti arapaap kong agabrod nanang. Sika ano kayat mo ti umutang kadakwada? Itiks mo ni manong mau. Ang mga no ibaganaan ni Manang Merlin ti itiks ko. No kayat mo ti maka-abroad, aramidam latan ah. Ada mo siguro kaasi ni Merlin. Ti kwarta ngay Manong Frances. At nakin manang mo Merlin. Nabasa na mo't kit di titeksyo kanyak. Ay nawaw, inalamlat ta kumaa. Isumot lang nga imay ka dito'y balay. Iso ka nung harot ti mangyawat ken ka. Ay nawaw, Abay, babayin ka ken kwa na. ni Manong Mat. Anya ti rupak nga isangok ngay kinkwana. Inton sumarunong amin, agtanang kayo. Di kay mangisawang iti sao nga amuyo apakasairan ti riknana. Nanyaman ti adda kada kami ita, kat nagbanugan mi adwa. Saan lang nga siyak ti nagtrab-trabaho? Bidot mi kinanang dayjay Manong. Mala, mapan kanto iti balay no kwa. Tamapan mo alayan ti kwarta. Tila ang agas nga impagatang ni nanang tinyag ko. Umay ko alaan ti kwarta nga utangak Manang. Agkape-kapay ah. Saanan Manang? Agtugaw ka kit di tagkape-kapay. Saan ko nga itad ti kwarta bulbuludam no di ka agkape? Ni Manang Mat. Addakan ka dayta. O sige, agkapi akon Manang. Kasta ah. Mababainak launay kan ka Manang. Ngamin, nagadutin sa usawang ko kun kaidi. Amumat siguro itanan niya. Wun Manang, no anyaman ti adda kada kayo kini Manong kat nagrigatan nyo adwa. Mala, agkape ka nga rudan. Tamapan ko alaan ti kwarta nga utangam. Ay nawaw! Liklikam dagiti makapasair a balikas. Di mo labsen ti agsasao. Ta mga nudumtang to ti aldaw kat lumnad kanto iti nakaro abain mo. Pagtalinaadan ti respeto iti unag ti pagtaangan. Tapno agbalin anaanayas ti linangan ti pamilyayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrobwata ko Nanang. Mabait lang ang lani anak ko. Adda ka di ibilin nyo Nanang?
Oh, balon mo iti pagadalan. Ano sampay laang wan? Day talaang matinatgada. Ay nawaw, awan samot ten kwartayo nanang. Tinapatagkat at balon mo iti pagadalan. Agyaman naklaunay nanang. No amula ang kumanitatang titumulong, saan kay kumaamadagsanan unay. Ay naanak ko, sipod pa'y idi, saanen ama pang namnamaan ti amam. Iso ti makagapaw no apay anagsina kami. Ang ditan pagsaritaan ti may papan iti day taaba naganak ko. Agrubat ka din, tapno di ka maladaw iti klaseng. Agyaman nakman ng nanang, inakon. Sige, agan-anad ka anak ko. Agawid ka adagos numalpas ti klase, ma? Sa dinaw ti papa na, mister. Si kamo ti masabat kaw. Makitang danak iti gayim ko, nanang. Kimutong kapayan. Wan nga rod, nanang. Adumat nga min ti pakakumikumak. Awanan ti husto nga inanak. Ay wan, kumusta mo ti apaw? Nasaya at mga nanang. Adda klase na ita. Iso asyak lang ti makitang dan. Bayam. Ibaga kiniwilay tamangtad iti allowance ti anak yaw. Awan samot ti bibiyang na iti putot na nanang. Ay bagbaga akmanan. Barang malawlawagan ti panunot na. Para mo't iti putot na. No anyaman ti diyo nagkinawatan iday. Saan anasaya at nga iraman na nilanay nga anak yaw. Nanang, anya tinluto yung masida. Sa anak pa'y anak kalutaw. Ay nawa, mabisbisi na kong. Agkapay-kapay laang Adamot na bati akamutay. Nyapay nga rod nga. Awamot pagpilya. Ungayam, nagsweldo kayo kaday. Ay nawa, kasang-sangpit ko lang yung sweldo mo tinadagos si salsaludsunan nyo. Una, tano at asweldo. Ikam nila ni aputot mo iti allowance na. Maasyan ka ba't akin ni Esther? Agmay-may sang agsakripisyo para iti anak yaw. Apay kumamang tudak pa ilan. Kabalan ni Esther dayta. Di ka mabaeng iti kastangar aramidam. No kasapulan dati tulong ko, isuda tumasidag kanyak. Ay, di ka man nagbalin ang naturay dita. No responsable kang ama. Uray saan adumawat ti putot mau. Ikam lata, tapagrebengam ka nga ruday takas ama. Ay nawa, isuda ti umay dito'y balay Isuda nga rutag kasapulan. Anya ti kayat mau. Agparintumeng day ti sangwanam, tapnula ang tulungam ida. Ayawan mo nuwilay. Agrubuan ta kon tatang. Ay nawa, so di naman ti papanam, Esther. Ni tatang met. Sa dino kumapay ngay. Makitang danak manin Agina nakabot No aginanaak pangalaan mi nga itigastusan mi tatang. Kita man tabagem, kimutong kan. Tinapatagkat at dagastusan nila ni tatang. Amoy umat. Awan ti bibiyang ti amanakan kwa na. Una yun ti kastagasat yaw. Addan to ka di tatang. Ngam no ita, saan pa'y amabalin nga aginanaa? Tanukas na ti aramida. Kasanulaangan nga iti masakbayan ti anak ko. Nasaya at maita nalagip mo ti may dito'y balay, lani apaw. Kaya't ko ang makasarita ni tatang apong. Anya ti masapol mo kankwana. Dumawatak iti kwarta. Saan ang mabalin ani nanang lang ti agtrap-trabaho para kanyak. Pagrebengan na ti tumulong kanyak, ta isungarod kat ti amak. Husto launay tanak unam apaw. Ilaban mo ti karbengam kas putot na. Tapno saan adumakkel ti ulo na. Sa anak ko mga umay ngam no choice apong. Maasyanak launay ang makakitkita kininanang. Inal daw laangan ang mabanbannog. Wan nga road, nasabat ko idi na minsan, kat medyo kimut daw. Wan ata di maten agina na apong. Saan kano ang mabalin taawan gastusan may. Urayam ni tatang mau, ta dumawat ka iti kwarta kan kwa na. Nagsweldo da iti kalman, iso asigurado nga adda kwarta na dayjay. Addaak tatang, kasapulak ti kwarta. Kasta, no da kayo tagkasapulan, da kayo tumasidag. Di ka pa-importante. Mano ti kasapulan?
2,000 laang kumatatang. Ay nawang, nagdakilan. Manu atawunan nga awan in interview. 500 lang ti maited ko ka. Ay nawaw, panagkunayo ka di kat umanay ta 500. Di ka man nagreklamo siga? Sa anak nga agrik-reklamo, ibagbagak lang ti pudno. Agahasam man dayta, 500 lang gayam ti kabaalan nyo nga ited, ngam nagadun asa uyo. Saan ko abasol no saan ka nga imay dito balay iti manuatawan? Kas na ko nakitayon, no kasapulan nyo ti tulong ko da kayo ti umay dito balay. Sana siyak ti parparigatan nyo. Nukas tamat laang, uray di kan mangtad, ano saklatan? Amang ano inton madamdama, kat isidir yung tumat laang, awan ganas na. Awanan, gimuran gay ubeng. Imbagak lang ti pudno. Ay nawaw, panagkunam kaday kat nasaya at tikasjay apan nagsasaw ma. Awanin maramidan nyo tanalpasin nanang. At least, naibagak ti kahit kung ibagak ka dakwada. Saan nga nanayaw kat napigsa kawilay, tandaan am dayta. Kanya kumaita. Dumtang to ti aldaw, akasapulam ti tulong ti anak mo. Luag sakita kit mataya. Idi ka aldaklatan. Saan mo ta narigat na dyan? Narigat agsasao ko naktumag. Nalakalaeng nanang. Di ka agsaw akasta. Nga may di mo amaw ti masakbayan ti tunggal maysa. Di mo amaw no anya ti sumaruno ang mapasamak. Iso apang nga asim tagtanang ka. Nagado ti dakas abalikas na apong. Awan lang aroda na itulong na. Kastapay lang tarabid na. No kasapulan nyo ti tulong, da kayo ti umay ditoy, kunana. Ngam numapanak iti ayan na, nagado sa una. Kasla sakitin na mutlaang dagit itultulong na kanyak. Bayamong tabam. Sadlang nga ito daw. Apo. Apay, anya tinapasama. Kwa, anak ko. Napanta ka di iti ayan ti amam lani. Uwan nanang, kunak numaasyan kanyak, ngam saan matgayam. Ay nawaw. Apay anapan ka pa'y lang aming ijayan ako. Gaputang maasyanak kada kayo nanang. Da kayo lang ti agsak-sakripisyo para kanyak. Ay naanak ko, awan ka asi day di a tao. Di kay madanagan, sa anak kun amapan ijay nanang. Napanaknakakon nga awan konsensya ti amak. Nasaya at laangan, tanasalaw ka dito'y dalan. Abay, agdawat ka mo titi kwarta, Esther. Di mo ka ba na pagadalan, danak mo. Tapno ibagakan ka, sa anak arupat kwarta. Ay, nawaw. Di ka man. Amo ka kwarta, te habol yung kanyak. Di kanyak lang, kat no awan maitulong mo iti anak mo, aguli makalatan. Nya. Saan ama sapul a pagsasawam nila ni? Ay nawaw, anya tinakakatkatawa itimbagak, ah? Nakakatawa kayo, nga gina-Esther. Anya niya, saan lang nga itati aldaw, Willie? Dumtang to ti aldaw, akasapulam ti tulong ti anak ta. Ayat ko lang. Diyak lang nga. Ipigpig saman. Saan lang amay may sa ti aldaw kunak? Pagbabawyam to dagitang aramidam kada kami. Kumusta ti trabaho, lani anak ko? Makapabannog nga rod nanang. Ano, Sam? Kasta talaga tagtrabaho. Wen nanang, tinapatag kat adapak trabahwak. Ni apong ngay, Adda iti silad na, madama nga agin ina na. apay, kimarumanan ti an-anayan na. Wan nga rod anak ko. Naliwayan nan sama tinagtumar iti agas na nanang. Ay, dayta nga rod. Adamat ginatang ko. Nalipatan na atinumar, iso akas na, kimarumanan. Una yan ni apong. Panawan kayo pa, takasaritak man nanang. Urayam lata na makariing anak ko. Di mo disturbuan, ti pan naturog na. Kumusta mo tantirik na builay? Kakapsotak na lang. Anak, arak pa mo.
Naimbaglaangan, tada nang itaraykan ka dito ospital. Nanang, dakpay kaya't timatay. Ay nawaw, jakpay kaya't timatay ko na ngamawan mo't dengdeng gumasaw. Anya ti ko na dagiti doktor nanang. No saan mo pa'y nga isardeng ti panagin inumbaw, talaga ang maustel kan. Ah, anya? Kasano nga ron ita? Ada kwarta am apagpaagas mo. Wan. Ay katawan nga ron dyan na. Nanang, dakpay kaya't timatay. Tulungan ako ma. Anya din natamag ka, Star. No hospital ka naman ni Wilay. Isumati ko na tatang. Ay no, apay ka no ang hospital. Jakon malagip tatang. Basta ti kunada kat epekto kano tinalabas a panagin inom na iti ara. Ay kay kaki din. Awanen, makarkar mamuten. Dakas nga minti ugali na. Iba ka maganda na, tatulungan na ti ama na. Ang mga noawan kwarta na pagpaagas na. Ibagaktokin nila ni tatang. Marang kasan nila ni ti ama na. Uray no dakas tinararamid na ti kalabas. Anya jay ko na mga ibagam, nanang? Mapan mo bisitaan ni tatang mo iti ospital, anak ko. Ay nawaw, anya ti aramidin na iji ospital, nanang? Na ospital, gapo iti nalabos sa panagin inom na iti arak. Anya? Mapan mo kitaan tatulungan. Ang mga noawan kwarta na pagpaagas na. No iso ti agkasapulan iti tulong, iso ti umasidag, nanang. Anya, Isumat ti umay dito'y balay, ah. saan sapay mo't anak karwar? Urayak nga umay dito'y balay, nanang. Ti kayat ko kat personal mat a makisarita kanyak. Nanang, duwang aldawan, sipod nagawid ta dito'y balay. Ngam di mat umay nila ni. Anya ko mati-expectaram nga eh. Agdamot ang trabaho na. Siguradong adda kwarta na tayo dyan, nanang. Una, ngam tinulungam kaday idi iso ti agkasapulan. Nanang, nagbabawi akong nakita desisyon ko. Imawag nila di kanya. Ngam sinaludsod na laang no nakarwar kan. Awan na nakamat na. Lukaano asarong karan na. No sika kano ti agkasapulan, sika ti mapan ijay balay da. Anya? Na, apay amas daaw ka. Kat kastamot ti sang kaibagam kan kwa na iday. Agin tuturay ka nga main. Nanang, Kunak to mga mingkan ka. Saan amay may sa ti aldaw? Apo, anya ti planom? Urayak ani tatang ti umay dito'y balay, apong. Ay nawaw, di nang sabot ka ba ulan ti magna, apo? Anusan na, ah? Iso nga ro ti agkasapulan iti tulong. Di iso ti umay dito'y balay. Ikaasi mo di tao. Ustulaang tapno ammo na tirik na, apong. Ay, kasanulaang nga Apay ama asyang kayo kenkwana. Katawan tupay kasi na kanyak idi. makapakonsensya mo, apo. Di kay madanagan. Ikak iti pagpaagas na. Kaya't kulaang ama padasan na ti imparik na kanyak. Idi siyak ti agpakpakaasi kenkwana. Tatang, ata ka din nila ni. Ada trabaho na ita. Awan pa yan nagawid. Ano sa mga orayan Agtugaw ka pa barok. Agyaman naklaw na tatang. Kumusta mo tanti marikrik na mo ile? Kasi ti sigod. Adalat tadag iti gundaw ay marik na nga kakapsutak tatang. Noan niya mga mintinararabit mo hindi Nailaw anak nga ro tatang. Sa anak kong mga umay. Ngam nila ang naputod ko tinamlamak. Anya ti aramidon nyo dito'y balay? Imayak, tagpatulong ako makin ka anak ko. Kasta ah. No da kayo ti agkasapulan iti tulong. Da kayo mat ti umay dito'y balay. Mano ti kasapulan nyo? Siga manuti maitil mo anak ko. 500. Umanay mat siguro day ta. Numabalin kat na inayunam ko ma. Papuskula kang tirupa anak ko. Takayat ko pa'y agbyag iti napaot. Ita, ammo yun tirik nana. Uwan anak ko. Pasensya kan kadagiti adwa nagkurangak.
Naladawan day ta pa nagbabawi yo. Itapay ang nakaturpus akon, jakon kasapulan titulong yo. Anak ko, siyak kasapulan ita. Kasapulak launay titulong mo. Sapay la kumatakas siya, nak. Ala, itad ko ti kwarta a kasapulan yo, tapno di yumat ko na. Kumusta ti Riknam? Nasayatan na nang. Awanan din nasakit. Ay pagyamanan tayo ti Diyos, anak ko. Huwag nga rin na lang. Naimbag lang ang tanasyan nila ni kanya. Ay no awan nila awan amang ano lamlamayan da kamutan Huwag nga rin na nang. Narigat ag sakit. Nawan ti kwarta. Kanawan kabagyan namang tulong kang ka. Naku nampay, iso arumbang lang nga isakit mo ti kapamilyam. Di kag balin anaturay. Mala, sumurot ka ni jay kusina, tamangida sa rakiti kanenta. Una lang. Hello, lani anak ko. Kumusta kayo matandita, tatang? Kasi po, anak ko. Ininot mo din kag subsubli ti pigsak. Kalpasan tinasurok ang makatawan apa nagpaagas ko. Ni Apong ngay, kumusta matan? Nasayat mo't lang, anak ko. Napigsapay mo't. Agpasyar kanto dito balayan saan ka busy. Wan, umay kaminto kininanang no day off ko. Agpakada akon, taagrugi man ang titrabaho may. O sige, agan-anad ka dita, anak ko. Nagasat ka, Willie. Uray maday tinararamid mo iti kalabas. Kat nasaya at lata ti anak mo kan ka. Huwag nga rin na lang. Di mo sayangan day tagundaway anak ko. Ipariknam iti putot mo ti pamatag ti maysa nga ama. Ay, nawaw! Kas ama, responsibilidad mo ti mangted kadagiti masapsapul ti anak mo. Di ka agim imot. Ipaay mo ti sustento kan pamatag ti maysa nga ama. Iti kasta katulungan da kan tumat intundumteng ti aldaw ako mapsut ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! May sadusi naman nga itlog na na Beulah. Day talaang. Wala na. Adto'y di bayad ko. Mabit lang tay supot ko ti gatgatangam. Agyaman aklaunay nana. Aywan gayam. Pudno ka day, tinadamag ko. Adituyen nga agna da Regina. Tanalpas matan ti balay nga ipatpatak derda. Saanan ang masapul nga agabang da. Kasta ka day. Balasang ko. Anya nga minon ti trabaho nila kay nanana. May sa manager ti manugang ko. Apay ang nasa ludsud mo. Adda ka di parikaw. Ay nawaw, awan makit di nana. Kaya't kula amaamuan. Kunaklakit di ano adda parikaw. Adto yan ti itlog agat-gatangam. Kompleto matlaang ang dagiti gamit tayo, lakay. Abas tulang ti awan. Kumata ka to kalpasan ti trabaho. Gatas pa'y dagiti putot mo. Di mo liplipatan na. Ay nawa. Kano iso ti number 1 iti listahan ko bakit? Nasaya at matnukas na, lakay. Ay huwag gayam.
No, adda kayat mo agatangag. Kisayam lata ti kwarta tayo. Awan matang mo kagatangag lakay. Merienda ayo kadagiti ubing, Sigurado nga adda man hindi mangisursurin itong madamdam, Isupay kit ya paggastusan tayo. Iso nga ron nga agtrabaho, Tapno adda gastusin tayo. Tapno saan tayo agbisi? Alawanan lakay. Sige, agrubata ko. Sigapay lang ti makaam mo kadagiti anak tabakay. Agkape kayo pa'y nanang. Agyaman na, Regina, anak ko. Anyang aminan ti gagarayo. Sarong karak kumadagiti apo ko. Nakaturog damot nanang. Nabannog da nagayayam di tarwar itay. Day talaang nga agpaiso Rong timing mo da tao. Da kamin to agpasyar iti ayan nyo nanang. Ay may mayat manen Ay wun gayam. Awan ka di ti planom nga trabaho. Sana kayat nila kay ko nanang. Ay nawaw. Apay ka naw, kat adda akmat amangaw awer ka dagiti anak yaw. Nakababain ka no nanang. Nang runa kat bakit kayo matan. Kabailak pa'y maat. Di na kayat amang namnama kami kada kayo nanang. Kan may sa, umanay ka no matimatmat gadan na apagbiag mi. Iso nga oray sa anak ko nga trabaho. Adapay papanak tatang. Ay nawaw, sa dino ti papanam si Dores. Iti ayan ti kalaingan nga ka-eskwela ak idi high school tatang. Asino bait? Asino kumapay ngay? Ni Regina Mapan kuman kumustaan ti biyag na ita? Ay, kita amagan no mapan kay jay. Katila man ibagbagam kang kuana. Ni tatang mo't? Mapan kula ang kumustaan kunakmo't. Amok ti ugalim, Dores. Nagadulakit ding ibagbagayo tatang. Agrubuata kaon. Di ka man marabyan Di mo taktakan ti padam a tao. Di mo matimpakpakaam mo nga umay kagayam dito'y balay, Doris. Ata kaya't kaasorpresaan. Anya? Anya ngay mat, ti pakakumikumam ita. Kastilan ta, siyak ti mga asikaso kadagiti anak mi kini Joshua. Ay nawaw, di ka agtrabaho? Awan mo trabaho. Ne, apay ngay, kano si kati kalalaingan kada tayo idi? Sa anak nag-apply, ta saan mat nga roda kayat nila kay ko. Ay, sayang mat. Karir numur nga rudan ano kasta. Naimbaglaangan kanyak tanaawa tak iti nagaplayak. Pagtrab-trabaho am itangay. Agtrab-trabaho ak iti gobyerno. Ay katmayat Natumpal matlaangan ti arapaap mo. Ay una, oray sa anak analaing unay iday. Kat at least, adama na talgad at trabahok ita. Saan akas iti daduma dita. Mayat mo tiisim mo nagawad. Siyempre mat atatang. Abak kumagayam day di Regina. Andiat kaya't mo asawan. Ay nawaw, common sense matan atatang. Anya! Siyak asaan unay analaing ide, kat adda na talgad at trabahok. Agtrab-trabaho ak iti gobyerno itatatang, mangup opisina ak, kat ni Regina akalalaingan mi ide, awan trabaho na ita. Awan sir-serbit kinalaing natatang. Nusanda ka ngayon sirrik ti kasinsin mo. Awan kumati trabahom ita. Tipuntok tatang, kat adda na talgad at trabaho. Ita niya agapaw, nga ikumparam ti bagim kin Regina. Di mo maawatan di kayat ko asawan tatang. Amok ipagarup mo nga abak mo ni Regina. Tada ti trabahom. Kit isaw, at dalangi ti balayda. Saan man at makikumkumpetensya iti para matao sa amam. Apay akas jay nana? Ay nawaw, ti anya manan, Doris. Apay mo't akas jay tinagbanagan ti anak yu. Apay nga impalubos yu. Anyat kayat mo asawan. Apay a housewife laangan ita nana. Isu ti kalalaingan mi idi high school. Ngam anyat napasamak ngay. Saan mo't nga greg at ti anak ko Wan angam day talaang mat agtagi balay ti aramiden na ita. Awan ti natalgad at trabaho na. Wun ta isumat ti kayat da nga agasawa.
Marigatan siguro nga agaplayan niya, nana. Saan akasta? Talaga lang adi na kayat ti agaplay. Tawan mga sikaso kadagiti ubeng. Adda kayo matno bilang? Desisyon damot dayta. Awanan bibiyang tayo tabiyag damot dayta. Saan amabalin asika ti agdesisyon para kadakwada nga agasawa. Anyat umay mo ibaga, Doris. Adda maangay a reunion tayo nga agkakabatch. Kat? Mapantayo I-add ka iti group chat nga inaramid da. Ay, kwa. Saan pa, Doris? Ay nawaw, apay ngay. Aguray ka pa man tapag panunutak ka na imbag. Di mo ibaga, adi ka mapan. Kas na ko nakitayan, pag panunutak pa'y anaimbag. Gan kasaritak pa'y nga umunan nila kay ko. Ay nawaw, nigayam lakay mo ti boss. Saan mo't kindi? Nasingpot ni Joshua nga asawa. Diyak laang kaya't agdesisyon asi siyak laang. Ay, una yan ti kasta. Ag-message saktukan ka no kasano. Ngam no ita, diyak pa'y masigurado ang mapana. Imay ka na umot ni Doris dito yung balay ita, bakit? Wala kay. Anyat imay na imbaga. Di may papan itireyon yun may nga agkakabatch. Kano? Inton Sabado. Kat mapan ka bakit? Di off ko matindon sa banaw. Masaduta nga rod lakay. Tapno makumusta mo dagiti kabats mo Saan na nakasapulan? O kailangan mo't kanyak, no kaya't mo timapan. Saan ka paritan bakit? Dito yaklatan balay. Asi kasuklaan adagit anak ta. Mariknak matlaang anababa ti panagkita ni Doris kanyak. Amangan no ibabain nak ejay. Di mo latan ni kaskaso ni Doris. Aging gaita kat kakumpetensya ti panagkita na kanyak. No agsasao, kasla agrigriga takla unay. Ipagarup na siguro nga abak na ka. Iso akas ta. Nakapustura ka ba, anak ko? Ada reunion mi itatatang. Reunion. Ay nawaw, nalipatan nyo ka day. Imbagak mat kada kayo, ti maipapan iti reunion ming agkakabatch. Masapul ang nakapustura ang amapan, tamay sa akmatan a profesional. Oho, kaya't mulang tagpasikat. Apay ki din asaan, kat ada mo ipasikat kuno bilang laang. Ay, nawaw. Kitaan nyo man ki din, no agrup-rupa ak a profesional, iti kastoy akawis ko tatang. Dahita ti paglaigam, ti makikumpetensya. Kapanak nakakmat nga sa anak a basta-basta tatang. Dakamukan ka. Kumusta ti reunion yaw? Diyak mo na-enjoy tatang. Apa yan? Una, ta saan mo't ang nagpakita day di a Regina. Ay, nawaw. Masapul ka di ayang adda ni Regina. Kumaata isuka nga ruti kalalaingan mi iday. Angam amuklatan no apay asaan nga imay. Apay ka numait. Saan nga imay tamabain iti adda ka sa saad na ita. Itan niya kumaga po ang agbayin ka na kayaw. Una, tawan tinatalgad at trabaho na. Karir no more tatang. Ay, nawaw. Anya klase ti kapanunutan dayta. Siyempre, no awan naragpat mo iti biyag, nakababain nga agpaiso ti agpakita. Umapal ka lang kin Regina. Iso akasta ti panagsasaom. Itala ang arimuar ka At dalamapan ko gatangan. Apay ka de. Apay adi ka nakireunion ngay. Imbagak mat kang kati maipapan iti reunion tayo nga agkakabatch. Ayun, pasensya kayon. Si madutak laang iso adyak na pan. Simmadot ka, no? Ada ti daduma ang makagapaw. Ay nawaw, anya kumapay nga iti daduma ang makagapo. Siguro, mabain ka iti adda ka sa saad mo ita. Iso adi ka nagpakpakita. Awan mat ti makagapo tapno ibain ko ti kasasaad ko. Sa anak mo't nga agrigrigat ka. Oho, rason mula dayta. Mabain ka sumango kada kami. Ngamen, awanan ti ipanakkel mo. Ta housewife kalaangan ita. Awan na talgad at trabahom. Anya? Apayaan anak ko. Nakamisuot kamot nga imay. Ay, makapaasar nga ro da dyan Doris nanang. Ay nawaw, apay ni Doris, anya tinaramid na.
Nagadua sa una. Sa anak laeng anak kiryon yun. Kasta una yun ti panangibaba na kanyak. Dumot laeng ti bagbaga na kanyak. May papankan ka anak ko. Madlaw nga dalimod nga apal na ken ka. Jakman amoy ti day kya tao nanang. No apay nga ikumkumpara na tibiyag na itibiyag ko. Kat saan kami mat nga agpada. Ipagarup na siguro nga abak na ka, iso akasta. Di oray ison ti kalalaingan nanang, awan bibiyang ko. Tano siya, kontento ak itibiyag ko. Ngamin, naragsak ti pamilya abinangon mi kin ni Joshua. Kwarta para kayong kabakay. Ni, anwak ti kwarta na kay. Ag-relax ka? Agpasalong ka? Sayang ti kwarta. Ay na, awatem kid dita ag-relax kay tangal daw. Madlaw na bambanog ka kay. Awan mga awer ka dagiti ubing. Agdaak mo. Unang. Awanan ti ado angam. Ala, mapan ka kid din. Tapno adda pumintas ka pa'y bakit? O sige, dagasat ni nanang ijay balay na. Wala ilibre mo ni nanang oras agpaminsan laang. Ay na, agyaman naklaunay lakay. Nagatug nga ibagbaga mo. Awan anyaman na bakit? Ay, talaga amang namnama kan lakay na. Kasi numanan. DJ Regina kita am tempos na. Inikkan kanu nila kay na iti pagpasalunda iti inana. Anya kumaita no inikan ida nila kay na. Ay, no siyak, mabainak amang ipos iti kwarta asaan kumat anagbannugan. Sa balimot ni Regina rumbang laeng ay kanila kay na. Tayo sumot ti mga sa asikaso ka nagiti anak na. Awan ngamin karir na DJ Regina. Iso akay kayat na ti agtagibalay tatang. Ay nawaw, aglablabos ka na anak ko. Nakababain no tamakangag iti kasta ngay bagbagam. Kaasila unay ti anak yun na Viola. Mangrugi ka man ako na kundurays. Tila ang matkwarta nila kay na tinamnamaan na nana. Ayan ngayon ti kinalaing na ide. Naibusan. Awan lat ibagam no di kinalaing. Kinalaing la ka na yun nun. Apektado kayon sama nana. Mabalin ka day, sadda nga mun ti anak ko. Kuntintaon ka naragsak ni Regina itibiyag na. Iso adi ka agbalin akong trabida. Ibagbagak laang ti pudno nana. No imay ka dito itapnula ang iruruman mo ti anak ko. Nasaysaya at no pumanaw ka laangan. Makauma ka mo. Ni Regina la ka na yun nun ti makitkitam. Anyat aramidam dito'y balay. Imayak tapno makapagsarita ta itinalapat. Siya kanumot ti istaring kadagiti istoryam. Ha? Di ka man agin didiam mo dita. Amok nga ibababanak launay kat. Iti anya aga po nga aramidam ti kasta kanyak, Ay. Sardangan na ko na, naragsakak itibiyag ko ita. Di mo sang kaibagaday ta akarir ta saan nga agpada ti priority ta ita. Kontrolong matabusis mo mangagdagiti ka aruba mi. Ay uray pa mangagda. Tapno ammo da mo ilaang ti pudno. Di mo ikumkumpara ti biyag mo kanyak. Tasyak, pamilyak ti priority. Katsika, ti magtrabahom. No naragsak ka, naragsakak mat. Di nakmat ibabain akasta Ay bagbagak lang ti pudno. Maminsan pa'y nga damangag ko, makitam talaga. Nakababain launay kadagiti ka aruba tayo tatang. Pudno mo timbaga ni Regina. Ay nawaw, kanunungan nyo pa ilaang DJ babae? Kamalimot nga men, ti inarabin mo anak ko. Iti panagkuram ka day. Kat maingato ka no ibabam ti pada matao. Tatang, Gusto nga minay. Nanya tataking ka, makontento ka. Di mo ikumpara ti biyag mo, iti biyag ti sabali at tao. Gamin, saan nga agpapada ti priority tayo? Saan nagaputa housewife laang ni Regina? Kasaanan ang naragsak ti biyag na? ay tatang. Igaid mo kiday ti manggad. Igaid mo tagtrabaho. Tapno agprogreso ti biyag mo. San kat at ti biyag ti sabali at tao ting kasipsiputan. Ala, wanan tatang. Agbalbaliw kan anak ko.
Di mo panunutin alamang ka, ngam iti pada matao. Taday tanto ti pakaibabain na, kurak tumat. Ay, nawaw! Di tay kuman pakibiyangan pa iti biyag ti sabali a tao. Ngamin, tunggal may sakada tayo kat adam ako na a priority na iti biyag. Ipamay samkit di ti agtrabaho, tapno agprogreso ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ni Oliver nga nanang, Agda trabaho na, apay kaday. adala na patag nga ibagakan kwa na nanang. Sigurado ang marabyan manday tiyayon. Ano saklatan nga urayan nanang? Pudno ka di tinadamag ko, naipromote kanumot ti kapsat ko. Wan, naipromote nga agpaiso anak ko. No kasta, nanayunan mo nga rod ti sweldo na. Day tamot ti kunana. Nasaya at mo nga rod ano kasta, mabalinan ti agpatulong kang kwa na. Ay nawaw, agpatulong. Wo nanang, agpatulong ak iti kapsat ko. Di bali ata awan pa'y maputot na, kandida pa'y nagkasar iti nubyana. Naa. Anya ti bagam, manang salay. Nadamag ko ang naipromote ka kano ading ko. Agpatulong kami kumakang ka. Anya klase ti tulang ti kasapulan niya. Mabalin ka day asi ka timang paadal iti kaanakam. Tulungan na kami kuma. Anya? Ay nawaw, di bali ata awan pa'y maasawa ken anak mo. Public school mo ti pagat-adalan ti kaanak ak manang. Wan, ngam adulat tamo paggasgastusan may. Kan allowance na mulaangan Kaasyan na kam kumaading ko. Naimbag kang ka tauray kasano, kat mayat ti trabahom. Di ka marigatan unay. Sige, Kaya't kadi asawunday ta pagadalam ti kaanakam ading ko. tumulong ak manang. Ngam tulungan nyo latamot ati anak niyaw. Ay na, agyaman aklaunay ading ko. Nakasaritam ka titikapsat mo, Salay. Wan lakay. Guide, anyat imbaga na nga eh. Tulungan da ta kadi amang paadal iti anak ta. Wan kano lakay. Ay na, nagsaya tayo. Santa na parikot ti allowance ti anak ta bakit? Naku nampay. Naimbaglangan, tamayat ti trabaho ti kapsat mo. Ay wan saan marigatan unay. Manutintid ng allowance ti kanakan na nga eh. Awan pay, inton umay alawas kano amang ted. Urayin ta nga ron bakit? Manual daw laang mutkit di dayta. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y balayo, Oliver ading ko. Hapay ka di manang? Naibusan ti allowance ti kaanakam. Ay nawa, kaano laang idi ng tudak. Ada ngamin binayadan da a project iji pagadalan. Anya? Mangted ka man iti uray basit laeng, ta isupay agastusan na. Inton katapusan ko maamang tudak manang. I-advance mulatan ati daduma. Ni manang mag? Maasyan ka kadi iti kaanakam. Nalalala, unay. Mang tudak gam sang aribo pay lang Ay nawaw, nayunam Anya laeng matimagatang ti sangaribo ita apanawon ngay. Ay nawaw. Day talaang, tiintad ti kapsat mo. Wan nga rod lakay. Imbagam kumakurang dayta Idi imbagak anayunan na.
Kasla ibabawi na mo ngamin. Iso nga inawat kulatan Saan ka di nga imanugot at tumulong? Idi nagsarita kayo? Jak man amo iti daydi akapsat ko. Jak amo ti taray ti panunot na. Anya laang mo ti magatang ti 1,000 itangay. Nakunampay. Angam di balay. Maanusan pay laang numano ti inted na. Mangted makit di manen inton katapusan. Anya pa yung aron. Awan mo't pagpilyan tayo. Anya ti kayat mo nga inuman tagumatahak di ta store. Orange Diyos lahat tamanin Mala, orayan nak tagumatahak iti merienda talakay. Ay, salay! Salay! Hoy! Salay! Ay, unay ba't nanang? Makapakigtot kayo mat. Agasam man day taabiyag yung agasawa. Apay ka di aya. Day talang samot maturog ti ubrahin nyo iti asawam. Ay nawaw, saan Kamali ti pampanunutan nyo nanang. Anya nga ron ti kayat asawan ti kastangar aramiden nyaw. Naira na laeng amadama ti panagina namin nanang. Anyat gagarayo aya. Awan mo't kit day. Mapanak ko maiti ayan ni Antime. Ngum napilitan nakadim magas idi nakita kayo kinila kay mo. Kitaam nila kay mo. Naimas ti turog na iti sirok ti mangga. Nabannog day ta iso akasta nanang. Ay kitain nyo Saan agapaw tada ni Oliver amang papaadal iti anak yaw kaday talatan agre-relaxer aramiden yaw. Aramiden nyo latamot ati kabailan yaw. Intun kuan mauma ti kabsat maw. Nay, hapi akas tamot tan manong dyan yaw. O sino ka? Ay nawa, siya dataw. Kabsat asawam. Siga magayam bayaw. Sa dino tinagkapam aya. Nabartig kayo manayin. Masansan samot tan ti panagin inom nyo itaarak manaw. Gusto talaga ti biyaga. Imbis ngagtrabaho kayo. Saan taarak mo ti sangsangon niya? Sino ako mamangibagay ti kasta kanya? Bayaw ka lang mo da. Nalipatan yung samot tayo na siya timang papaadal iti putot yaw. Nagsasaw ni manang sanay ka. Obligato Nasuruken ado atawan asika timang suporta iti kaanak ka manakaw. 2 atawan meten relax lang damanang mo kente asawan Dahil tangarod na na. Relax dang agasawa. Kanayon ko ang masabat ni Manong Junior ang nabartag. Makitam day tangar aramiden da. Iyin inom dati kwarta da. Nanam, panagkunayaw. Okay lang nga ta. No isardeng ko pa ilaan timangtid iti kwarta, iti kaanak ka. Kasi ti kaanakam. Ngum saan mo't amabalain asikalatan tinamnamaan ti kabsat mo. Saan agapo tada natalgad at trabaho. Ken awan pa'y asawa ken anak mo. Ket obligaan da kamutaan. Kasaritak nga rod ni Manang nanang. Plano mimutlaang ngaming kinikayla tagkalaysa. Ay nawaw. Mga asawa kamutaan anak kao. O nanang, iso nga agurunungak mutan para iti bagay. Para iti masakbayan ti pamilya abuklan may kinikayla. At na napatag nga ibaking kamanang. Makapadanag kamot. Anyat ibagam aya Oliver. Saan kun asuportaran ti panagadal ti kaanakak? Ay nawaw. Apay ngay. Nagsaritaan ta ti maipapan iti day taabanag saan ka day? Wain, ngam kasapulak mo ti agurnong para iti kalay sa amikin kayla. Para iti pamilya buklen may. Anya? Mga sawa kan? Wain, manang. Sapay la kumaatosan nga agsakit tinakam yung kanya. Kasano nga rudan ti panagadal ti kaanakam no kastalaeng. Adda kayo mo't kini Manong Junior. Ay saan mabalin ti kasta kanyak Bigbiglaan na kami mo't. Makitulag ka. Sa ita, ibabawim gayam. Nakapagdesisyon akong manang. Awanan tinamnamaan yung akwarta kanya. Anya? Manutintod ti kabsat mo aya. Apa di ka makaisam. Awa mo nga rutinted na akwarta. Ay nawa,
Apay nga awan. Awanan tinamnamaan tayo at tulong kan kwa na. Taagurnong da kanumatan itinobya na. Kay, ti panagadal ti anak tangay. Kasanulaangin. Ay, day tangarot ti parikot lakay. Uray siyak, jak amo no kasanaw. Oo na yan, dahil akabsat mo. Mangilawlawan man. Makitultulag at tumulong sa ita. Ag-back out akasta. Awan matan maaramidan tayo. Bakit? Anya nga tanong agpatulong ka kininanang. Ibagam nga ay aywan na tikabsat mo, tapno tulungan da tayo. May samat ni Nanang. Sigurado asaan at tumulong day jay lakay. Anya ti aramidam dito'y balay, kayla. Imay ko la sinarungkaran ni Nana, Manang Sali. Adaman damagakeng ka. Anya day tamanang. Talaga ka day, akayat mo ti makikalay sa itikabsat ko? Ay nawaw, kayat ko la unay amanang. Amom ka day, agapukin ka, kat di nan tulungan ti kaanakan na. Ha? Saan nan asuportaran ti panagadal ti kaanakan na, gapukin ka kunak. Sika tinang dadaal iti nasaya at alinangan may. Inagawang pa'y ti anak ko. Kasanulaangan ti masakbayan na. Anya. Day, anya day tayo magbagag na inagawan na sika, salay. Imbagak laang ti mapaspasamak. Tapno amo day ti ababae ti pagluglugaran na nanang. Anyat kunam? Siya kano tinang dadaal itilin na ngayong agkabsat, Oliver. Saan lang aday ta? Inagawak kanupay ti kaanakam. Imbaga ni Manang Sali day takeng ka? Un. Ay una yan ni Mana. May samot asa na makawaawa. Ay, jakam mo no kasanon. Di mo latan ni kaskaso ni Manang. Kasano nga inuguraan da. Gumura ginggat kay kaya na. Ti panunutan talaangan. Kat awan na dagsan na basulta kadakwada. Madilaang tirik nada. Taing sublek ti responsibilidad da iti anak da. Pangaasim amanang. Apay, anya manan ti parikot mo aya? Ay nawaw. Amok nga mo yun na apay nga imayak ditaw. Kasano ko maamaam mo kat di mo pa'y matimbaga. Diyak kaya ti kasjaya pa nagsasaw mo itinubyak manang. Imbagak day jay tapno ammo na ti pagluglugaran na. Desisyon ko ti saanin amang ti di kwarta manang. At da kayo mo't kinimanong dyan nyaw. Napigsa kayo pa'y mag. Agtrabaho kayo tapno mapagadalyo ti anak yaw. Gapo iti day ta kayla. Kastamot tan ti panagsasaong kanyak. Saan ani kayla ti ayan ti parikaw manang? Da kayo ti ayan ti parikaw? Iso asakbay nga agsao kayaw. Amun nyo nga umuna ti lugar yaw. Tulungan mandaading mo nga agplano, anak kao. Kabaalan da day tan nanang. Ay nawaw, apay akastamutan. Jak to pulos maaksiptar day ta kayla nanang. Ay pangaasim man salay. Saan anasaya at tikasta ka panunuta, manakaw. Husto laang tinaramin ni Oliver. Agpudno kay man kanyak nanang. Di yun samot kayat ama kaadal ti apuyaw. Sana kasta. Ti kanyak laang kat di mo obligaan ti kabsat mo amang tulong iti anak mo. Laglagi pam, saan a responsibilidad ni Oliver ti anak yaw. Obligaan nyo mo't jay tao. Di yu kayat atulungan na kami. Kasano kat obligaan nyo mo't jay tao. Ti tao, tumulong day ta no amuna a deserving kayaw. Agsalukag kayo mga min iti asawa manak ko. Sana gapauta ni Oliver tanda kwarta na. Kati sumuntan ti mangibaklay iti responsibilidad diyaw. Di nakmatan pagan ano day jay nga Oliver. Natural, nasakit tinakam nakan ka. Anya, No agsasao ka nga main kat kunamlan asino ka. Jay kanayon ko nga ipagakan ka. Agagit kayo mo't nga main. Saan aday ta obliga ti sabali at tao amang paadal iti anak mo. makapaasar mo't nanang. Anya ti pakaasaram kat manu atawon mo't nagnumar ka iti kwarta nagrigatan ti kabsat mo. Alawo na nanang. Siya kun ti ayan ti biddot. Ay talagang amin asadot ka. Iso agbalbaliw ka anak ko. Agbalbaliw kayo iti asawam. Aggagat kayo tapno mapaadal yo ti anak yo. Wanan. Ay
Agpapada tayo laang agkasapulan iti kwarta. Kat saan agapo tanda kwarta jay maysa, isumutan ti obligaan tayaw. Saan anasaya at ti kasta akapanunutan. Agaplay kan, Junior. Ay nao, apay asak ngay. Anya nga ro ti kayat mo? Agtugtugaw ka laang dito'y balay? Kasanaw ti panagadal ti putot mo no kastalaang? Unak man no kinasarita mo ti kabsat mo. Saanan akayat ni Oliver ti tumulong? Ay nawa, isutad da kwarta na, ng kastapay laang. Iimot na. Desisyon na matenday taa. Kwarta na mga main. Saan ang mabalin nga obligaan tayo? Kaslasaan kayong agkabsat. No sino pa'y tadaan, isupay ti imot. Wan ata makitkita na ti ar-aramiden talakay. Iso siguro ti may saan nakadismayaan na. Nakitak ni Manong Junyaw, iti may sa department store iti sintro nanang. Wan, ijay kanumot ti pagtrab-trabahuan na kuna ni Manang Mau. Masayat mo't tanapanunot na tinag-apply. Wan takasapulan dati kwarta para iti panag-adal tiyanak da. Masapul nga agurnong da. Tano ag kolehiyo ni kitay, sigurado adakil ti kwarta akasapulan da. Husto lang nga ro tinaramid ko nana. At least, nagnakam da atwa. Wala anak ko. Agtrabaho da, tapno maitad dati kasapulan ti anak da. Saan anasaya at asabali at tao ti obligaan da. Uray si kamot, nagananos kamot iti, sakbay anaadaan ka itinatalgad at trabaho. Nakunayo pa'y nanang. Ado mo ti sakripisyo kiday. Dahita ko mati panunutan ti kabsat mao. Natang, para kada kayo, Oliver. Ay na, agyaman naklaw na, manang salay. Awan anyaman na. Ninanangay. Awan ni nanang dito'y balay. Napan iti ayan ti kumari na. Kasta aya. Sumarka atag kapita pa'y. Saanan? Agawid ako, tagluto ak pa iti pangrabian may. Nasa papay manang. Agtuko ka kita'y tagkapita. O sige. Undaya, umusta mo ti trabaho ni Manong Junior? Narigat ka no. Nga masapol nga anusan na tapno adagastosan ni Kitty. Kasta talaga tagtrabaho manang. Masapol nga ganos tayaw. Nikitay, kumusta ti panag-aaral na? Okay laang mat. Adamat kit di mait-ited mi nga allowance na. Ta adamat ten trabaho ti amana. Ti plano yung kailang agkalay sangay. Matuloy intong December manang. Kumplito ka di ti masapsapol yaw. Awan pa iti souvenir manang. O sige, siya kung ti makaamo iti souvenir. Ha? Isula ang mati kabaalak nga aramidon tapno makabawi ak iti tulong mo kada kami ide. Sigurado ka manang? Wen, i-DIY ko latan tapno makatipid kayo ading ko. Alaman nga rin manang. Ay na, agyaman naklaunay. Ay, nawaw! Saan aga po taada kwarta ti kapsat mo kat obliga ang matan at tumulong kan ka. No kabaalam ti agtrabaho, aramidam. Tati kapsat, uray di mo obligaan no amuna deserve mo ti matulungan, si pupuso at tumulong dayta nga uray di mo dawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.